Keluarnya udah. Kama may nanirobita no may bira. Na Zoom. May Facebook nga sangge na Facebook. May Facebook mo. Well, takkan ba may umur ito kan. Isa nimbula binakan na viokanyo ni sema tikumai na kai binakan ni sigani kuwa sa uchingon na 5 na tinkawal na miniti may viti ngo sa uchingon na 3 na tinkawal na miniti may Kunsalandi may Australia wakambulu chukan vikim ni keda na viokanyo ni sema tikumai na vibanua na bese bura-bura vikim ni telangaw ni nangai rongoda na replay ni vitala no totokongo tingona nonda turanga bulang tokai ratu selo sine tenge ratu sama ting mai baka vitamani en wono lewo Queenslandi mai Australia nangai solibi ko na ngauna me nangai wakambulan bikemuni na pamadal takatala ngau ko na bonua erto wakitik kina en ngono bina kongo kwa sa me no bulan ngotimanda en vida na ulutanga ngol miki na gosa dota na ulutanga to tokong go buta kata sera na ulutanga ni kuwa bako sibi na duru bonua mai ki Australia ka dona tuku binaka na nona sa mai bakarita ko ko na kena sa mai rawa na nona to leo ni bonua tunde Australia. Yes, na kena dan baka pertanian na permanent resident. Ya, na nono to may rawatan na permanent residency ko, siya nga to ni karaw-raw. Ko sar nga ya na buna, lomo solikino turang na ita, may ngwale may talo no may wasia na render to la kotoruma. Kito nuitaka na vitalo ni kuwa en roni soliendo na buli. Wa endombe kana bubaler tu bagarong tu kumeni kuwa sombe kana bubaler lomo tar tu kumbeka na ngon salbe kartu muri tu kumbeka don ti ko sesenga yenda marau ni ti ko sona bekanda makaongo rto na bubaler na netenge ni rto sulesa ngana non rto ngun merto na metal notaka na be karto la ko ruma me baka sika baka roi ti kumbo be keto Amerika baka bulu tu kan be kemni sau chingona tini en rosanga bula miniti en ambongi ni singa bakrawai en lang man ko na ser men na warakir na kana bo na sema ti kumaya na vital no totoka ongo ya me bakani turang ti ni tasir na turang ongo en na ngande mandikin dona seronggo en do ronga da wasoma turang talangango wait talanga na rakavi to talanga na bubale na naitenger to kililiw en buturara ni bengito eso en nonta ponno to matataka talanga na nonta ponno en na ronga matango na non to ser na wekango militasir uklani soberer na bakarong tumai en ambong bilang ni kuwa en na maro takabata na seronggo mento lava na nonta betala no nimbula benaka Andavala nilutu nada uda unanda moni vivia anatia unanda moni lalike na mara uni maituku ni sakaveia divini valua sana vakarau mevalu meravu ravu
Kevin Arawata. Yes, baka bulu serangan apa kanan. Nasira ko, Ndak. karena mati di balik pena korse, mata turangan ita. Raw tina sar, raw tina. Ya sa pagkakalibre. Kandir sar, isa. Ni pula pinaka ita, papi ni pinaka na nomu sema tumay na singo pinaka ni kuwa, bakang bulu tiko bir keda na bio kanir sa sema rati ko may ni kuwa, kera manta kandio bakang bulu manta, veira na bakang romo tiko may turangan ita. Iyo, kenapa lebu marambuni wai? Waka tomotor nangono pinakanggo meu baka mbula rarambayani, baka benar-benar katakan kaloni raw talin tapi semati na mona liba-liba. Na nonton to lomani asana ba turanga tin kawa, na nonton tipo no turanga. Maten tu panu tolu, ba turanga sa kay kumbona, no tiko nangon turanga na buni balu datu kamba ken sasabu. Turang sa kay mbor basanga, nang rai tiko nangon maram balar ko tin reketi, turang na buni balu ken sasabu. Maten itu belomani bewakani mbuise mbuni maseba na tobat. Wakang boleh tiga ni na boleh ko kay Queenslandi. Hindi na ni ndaba ka na matikumba kaya na sika hinday na sika ni Tam. Usapa ka Happy Father's Day talitingan, bikim ni kaya na Tam. Na nagpuno man ni Obiti, bakit na weekend ang sandi ko nung, sama itu yan na besa iburo-buro. Sebenarnya balik sara turang itana no mo biba ka na numiti ko na singa bilang ni kuwa singa tambati ko may viti kaya na biba no talo ni siya mati ko may na singa ni kuwa so bikim ni sa liuti ko na no ni singa tambo baka binibinak sar kin baka liw turang itana no musulit to no mo ngona na singa ni kuwa mo mindar may bitalan no ukla ni bunga bira na parong ti ko may sa kilikim ni tiko kilikim ni talangan na nom ni mata bubale kena buturara ni gito kena taka na mate balo ni sabay tebkina kera matangan ni pamatal tikim ni talmanta na nom ni kor kena nom ni kor ni basu kena buno ni asu sumikina. Iya, benar lebu marama na ita, ya wala kaumbulay na ya bu saberata, na matanggal na korlebu, na koro na matok-tok na bombawe na koro na gali na tikinobiria, na sano na itasiri. Au basu na bubale baturanga ibalebu turbatu na koro kosawani na ma ya busosolia. Kapasu talangakin na turanga tukang. Ya kita susu na nonda tiko na ngoni turanga na buni balu buna na korba turanga sawani. Totok. Benar kembali besar na nomu sema tamaye na nomu ni sala ni bewakani na nomu ni korni basu baka talanga kina na nomu do tiku baka mata bubale. Baka tapmanda na nomu ni mata bubale na ngono be nakanikua na nomu do na maramati wati muni kirorto nangwan. Ito lebih itu cuma nangwan. Bino lebu ntona tarro kada kada ita ntona kana iyo
Eu arua mai na lupe ngo na mataini nango len vale mai baka tengo na ndora baka talaka na runundul karua kina nango ngone lewa. Kerau sanggai mai ebe wati ngo baka bebe kani baka bubala kena nondor na ngone ni kita bubala batenga ya busabata ya busabarata na lamani tikino biria. Sama irua kina na ni rongone. Tolu tiku mai no ngone leo kwa ya urua tiku mai no ngone leo. Eu sangke mendo bata ni ro ngone leo ndo ni ro dorobo pa me sa ono tiku ngona ni ro ngone leo. Ndo ni ro dorobo sa vitu tiku no makumbui kirau. Sa ndo na be bakalunga tatekilevu be ya umantanga. Ndo tali takano tuwa tekirang ngone usare tadi tuku ni kalau be kirau santa pakabiri benakatenga buana kalau. Intua ngani ro ngoneleo kira irua na ngoneleo kita uti watango Australia ndo sali ni bono tundi makau saretiko ati ro na ngone ro lewa bana tuk mai viti tolu sa irua sa ro bakawati tolu to sa bakawati mai viti indua sia ngoneleo tiko buni wai sarti ngo mai kanta no muni alaba buni wai tiko kena indua. Sa totoka na na siapa ni biokan ni kena non sa raka tala na ngone sa ti ko talaga na makupundraw sa doon na kalungat na tamer no sa misa tama ti ko na biotin. Au baka bula mentoko bentor maramat tabalengu be sista silika na isaki ambula maramat tabalengu. Ada ambula tiko mai. Oh, vinaka. Vambulu tiku viki mnikeda na sema tiku mai. Vinaka valibu na nomuni rongada na kavi. Ngole anya na vital no ni kuongondo na vital noa momona. Na lebu sar weekend na wulikina. Na nona na maitala no tiku weekend. O turanga neta o ratu selosi na itengi. Turanga neta. Baka manda na no mundo inaki-naki. Na no mundo ngole mai i Australia. Teka manda baka. Meta dona tarupina kan ni tarongan gore. Dona kango na vaka itu sia na planning na inaki. Elevo ndo uzavuta tiko na posa ni na tikini bola tambu rongo levo ngona tiarmaya. Rosa na bulu kafi wa tirikan dua Vatongo na posa ni na tikini bola tambu ya usake lako yau na nanuma ni lomango na bukumundo sa kai ko chowa. Na nongo na numa ni veka mendo vinaka kina sianga mendo va meno mundo inui na ngau na imuri. Au karta ortona nungu buba le to kileu vinaka na planning itungo na ita ko ngaya. Undo to kona na laka planning na nona baka iyo na kena ngai vaka ngai nona na klo. Dambiu itu ngani lebu na ngauna. Inda sa sanga tuni taka bandona itu vinaka ni non tambula. Na itu ni nito ngale me Australia tika na nungu lako menarono ndolu chini katolu mai tolu na bula au samai bakareta sarato kana na mbula i Australia sa chiku kina ike na nungu ngonele na niro ngonele ko sa ta lini bono tingo rono ndolu tin kalima sa tako sara mayo nondo nondo na ngoni me samai raita na usali tu kono bua kanda to ke senga ni tau lako Australia tau lako Amerika mta tentu anaka na levo ni ke mamitu batana mateva lu sa asis juga ni ngweri Amerika Iyo ya usanga indonu chunga na longo umikitu lako mai Australia. Lako mai itu butu baya na rono tolu chini katolu lako mo ko na rono tolu tin kalima na sereki levu. Ramai bata songa rabuli bata ngamai sawani rangga seni buli bata ramai tomi parasa. Mai reto ko na ndende ni mbula da bana da bana famia sa ilabo pinaka ko ngaya ilabo mosi Yo au samaro taka ni sa tako soroma yo na tina tono mani. Rono ndolu tina kabitu kero sama ni bimbo kome kero sala kuru rome baka biutin. Kero sereke ngana buli kero sereke mai. Sa teke wuti o mai kia na sasanga. Sena itubo ni toso mai Australia kena taro baka sala rau baka tau. Ni rau lako mai baka biutin na rono ndolu tina kabitu.
May bibu ke na vida na nungu freni ke indua minsta liu na nungu toka ni rende o rajasing. Lei kau mai indua na ndau di bakasala ni vito saks ya travel agent mai bakasala te kira utu no ko ke mro ni apply ta kana skills visa. Yo marapanita na 2017 eru non dolcin ka vito ngai lo reina ni ro embaki ke ro sa over 40 rua. Atu kuna sarokwana travel agent go sanan rendre mbete ninga seni wuli tiko ko rau na non apply ta kana skills visa. Sa be lenga la kato ko nemba kini kerau nanguna ya na skills visa me basang bul la ko sombwe 45 la ko sombo me basang bul kali la ko sombo ya kerau sa si vito ru chwa yo o chena ni rau rono ndolu cirka vitu kerau le stale ya au bango la ko tiko ngana itu betuba na nguna ngasa nandon kino bona kalau ya sanandon yo rono ndolu tin kawalu au manikau tanah nunggu tim ini samurai kita uling kita Hong Kong na Hong Kong Tens na pulau Machi. Ungkai lako ciko ya sabi tartaren yo tal-tala turang nei tao wang kambare bilala. Ko tidak baka ciko na YWM go Australia na noroto ciko na Allen Bridge. Rotondo kau mani tiko mai. Sama ni polata vitareno ko turang na ke ni ngalala ngai ni ngole mai male pani moni mai tubla bula. Moni mai bibu gitu mantai na tarai ni tauti mi malapani na teno na tau tim ni rakabi union kito na suma keda ni na ka keda ni na mai tiko ngabe kito o santo no turanga na o chenga mai Hong Kong mai ruangan na mada wai bito sara a lele sara mai malapani o mai tiko sara be rau ba be o chini sanga kito mai tiko batan na turang ni lobo ni o soani sa pambisi ni sile butu me lobo ni ngona wa politik yang ngona ma weti na marama ni England kito sanga mai toka batan na loma ni tulla bula na tulla bula ya marama buni wai be chinna kallo ko nambongi kito ndo le baka ni ira na homeless era tui malvan au sanga indo ndrai wata kira tiko ngona ira na ilalango na la ira na turumai na YWM irana la torobo na monele ora tiko vale be talawanga na matenga ni nongo be usai na rato val no rato val loto na salvation ami kem do le be siukena do tege bu na daka mendati na kofi na chini na kaloko na bongi ke tongai do suka na wola kaloko na singatara au la ko ngapa kan do mo dondon mulai drop ngana minibus mulai stale mai ngoi pik te kira tale singatara karuangan nunggu bembe usava ngo vetal talwanga usa tali takasarang ana bingara biara ni usale itu bate kertono torbo ni tampa tu ngarabi sanga bina kacarang ana bingara biba sama ni laka bana taka ngona bakanira na homeless ra woso tu na pelo tu lebung ngona salvation ami mai malban Ikia sala ko kina na longu beira tu kiningeli ni ponuango na non ra pakalolong Nisan ra kikito tok me kan don botok nang batambata ni rasan ta botok kay ngoni sal sawo so na bello turan ta botu ngoni sala na suo ni sulu na stokini na itutu be usanga don nungu taka na biso utaka no stokini kauna menra covid tumbar ba ka tutu bitaki sanga indo brum na ngani taba na bat ni taba ko lutu ki atomi usale biwe kani ke asanto na kan ngutane lo gumu bingara bibir to kini pon Australia Teke buti ko mai bana bi paka kanina taka sandwich na bimbongnya. Au taka toka mai au sa bango be talawanga. Tutala na ilung sangan reba saranga na mai taka be retu kini bonu Australia. Salah apa? Au roni laku mai kina. Atau kon saru tala roni ro laku mai paka bio chini na buli ni discipleship training school DTS. Dona puli paka rau taka ngoi serene roni ro mai buli kina. Oi, tak apa usaha. O marama bunwa indo batatar. Do lebu no nongo batatar ba keke lebu no saranga usaha tombo-tombokin. Ya nelo usaha ngutan jina na mainga vengkara bibiralin bunwa. Ada besar ni usaha wacu nongo tola bula.
Sarale to le vita la nota kana taka salvation ya mi ke aira maramani bala ni sale tal nota ka sarave liu ni bailo ten dua natura nge la kumengo na wai bertona lembris. Ko tu kuni ni sochi mai vici. Yang tare ngana nona taka sa tita kira sarangana homeless tungo pa saranga era nona leni bu pale hag. Era visa non rai solo, cosa sua tu mai, era visa ora vai tutubi. Lento nu baki ai tulang ni viti ko era na sa sisi tu sara ngio. Hira sa ndau re teu ngapa ngor tu sala ko mai visa na isul ni sa ni sarwa begitu lo mai malepani. Teke bui na sa ngune lo kuna bia mai bengkara bebe rango. Mane ochina nongo tola bula au le su tale viti. Au le tolunga na madao. Mate ndo ya sa tiko bia no multiple visa. Mate ndo na nongo ni. Yang kasi tondo biro to na tamay keman. Sayang bagi tio saka bulukan ndo na nona mate ngo. Iyo. Irango na tawia butaki kalibari. Yar teke bui first church. Ngai teke bui kalibari. Sa ngai tuko na may naluban ay tal-tal. Ando ang luban tangan tal-tal. Tal-talin na kata kautini. Tapalo ko mamaiti baka na songko na ina. Fanruch tale mo ayaw, may dito baka na songko ni Bimbulya. Ayun na, tuto ba ni Kalo, ni Chiko na nung baka na no, nung planning, blatan na nung na future mo rin, ni nung bubale. Aula ko nga maya, ngaray ko chika na Bimbulya, wang ko yung mo kuro talmanta na tulo bulay ke, mo rani ang Chiko na in-out na multiple visa. Sa andon mo talitungan na November, o October, November. Sama ni surete usaran do nang manik kandabu, waka wachibiro to na wanga, korto to ka nga ay sa windua. Hey, ndurulay ka na farm. Ang goya wa, ndurulay ka na farm ita ken goy Northern Queensland. Yan na turbo tabalego ko sa ayin na utunga na farm. Tulungan na bula leso, ilabo pinakotsuka niya, usangay baka sa mataka. O tamang gumaywichi, sikito primary school o kwe, no nasasangay, lako may ba tuloy New Zealandi, anong 70s. 70s na nung kung kasi bale, lako may ba tuloy New Zealandi, baka ruy Australia. No nandun no nalisunga niya na 78, label yan doon ang bay ni Bulmakaw ni Kainjia, isoso ko, hindi oliwi muriay. Iya, satu kuni biya una lako na famu, sangay pa ko, kesa umuliri naman, na nakakakaka po tamang ko na famu. Kera usama nila ko patana tabalenggo Keynes le lako saran to na family buran rakilan sa le sumay kyaw mariba ya na bono ni family ko to kay Queensland matenga ni roro na mata kero bi chai na marama buniwai marama na itana bi chai nango ko bakamen da rai tu ni bango le pasyo lubulu le sasengan le re ya da bana rai di matanta na ken balap kero le imbiu kaya una mateni mai singa karuni singa ke me sala me bole kanam basin basin tedi rua didi ke usa andro le usta li Brisbane. Iya, saka di bosota nga. Kan di bosot. Iya, donan raw lima sanga bulu dona singa, piso mi nga kuni pun China. Anjir. Iya, sa swanga ya teke bu na bitu suka na lima. Iya. Ya, dak la ko di tambu ko na taka ya ni ke mami ba tourist bisa maye. Biso mi chungaru ko di bicaye nang ni mami ni to contract ci kunto na kainjia la kuma injia. Yo irango siya saranganan dan be siya daba. Sa to kamantan na wawali taka bicaye na maramana sanggara ci ko na ngata. Budi caye na ira ke ira. Nabi matanggali ngata. Yo sabi an rosa ranga sanggay bisuki ya na nona bango tabalengu ya na nona leni bale gaseni buli talenga. Orto na wanga korto juga sa window. Sanggay bango kaya tabale usa sumutungo nanunruto ponto na bichina ni merto may singin sudo. Oche na bakatawa si kito shopping bidaka kito ngay les tali. Usaba sarang kuya. Ndor sana plan bata. Ya udah plan sarang anggo di sanggay bisukyaw. Usama ni bitar tali bichi. Bichi na rodongwani. Usama taka go. Meso minonro passport na ngwani. Nanonro visa. Namundo ponto. Nendo lakumay. Gono 2018 go. Nendo lakumay. To may entor may taka na fam sa ando no talanga nang monito mimanggo i taka api kito
Rocho nga may ngone na ngone Brisbane turmi ta kata ke woche kana patawa si tole boli tole stalibit. Mani ni kau sama ni boso totoka nan don rauli masanga bule aru kudi bicai na boso na visir ya kita na ngatar toke buncai na merau na itu betu bayai na plan ya. Merau non rotoi ponto ni wangga buka non ro pasport na ngone na bisa. Mani rau. Dia mau cinan rau muri menang ngone. Ya rau lak menang ngone rau cenga mai ki rau sa kata ko ki rau le o cina le January ni 2019 salah ko ilong mani fam ko ke mamina tu na fam ya kora sisi kora mai tu bango kora mai taka ngato la bulan le kana be matanggali watana be matanggali talano entarong da maramanita kana be matanggali so na talano tiki kesa kai tarong da bagantua so so na talano tiki apa saranga sandali suka da mai bana bula na talano tu me rau tu kita taka mani la wiri mani talano ni taka protection visa ko kita ngai apply kino ko na visa ko ko ngai robi talano tak toke matanggaliana talano ni taka visa ko na rurun to luru sobul karua oke ma misambo sema na nam bosonga mai na rusa rurun to lutir kadiwa mani taka toke to nguneng ko na satu kuno sarantuan turanga kamu tuh suatu ya sulit sertu ngapa karena rongo bikin tuh na betul boleh kan cuma binting tinggi sulit sertu ngapa rongo bikin tuh protection visa Sapa serang untuk na turbo. Na nampang go mungkin riser nih. Korto serangan nata kapa cukup maiser nih yang go mendo bitartar. Sulit menambah. Au sama nih girisar. Girisar tormento na marama sa sulit maybe oneran. Kero vital no. Au taro cuk ngayan yo solution itenge au cukup gue na wali ko kay Queensland. Torong cuka ni na protection visa au saseng ni biar lius talibi sarto cungo nunggu bicenan. Ya na nunggu tiki te mena expired ko na January na kacin kau na ni singa 2019 ya merani kita usali suatu talibi cara utar basala ngai ni na saka bata na protection visa atau kun sarme bio na maranango itu do lebi da kero ngapa te ronongan ronongan ro sai bagi vida ro due chin kontua ro below 15 kem ro ya limanan rau ronongan ro ya ronan ro 5,5 ana so ni bisa go kono protection oi sa santon protection visa subclass 866 ya tunga sanang kay tartaran ba una lay tuke na takabata ba kam ro na buka saranga may ke serne to no may dakaba pa ke ro sa ini kam ro ni sa ini takna no ro bisa nang mani o chan ro leus tali ro ni bita na sikan ni ro chuk may kiri ro ni tolu siapa tukun sara may kiro na so mi watela kam ro ni so mi watela usa taka na so ni watela serene na iponto ni wanga buka may ken si serene na nito may karo baka raw kaya ni 1,005 karo ali manan raw kira 250 euro naman wa saya nga tos yung nga nakataka kaya tubo di kalau to salak may bakang doon ko na raw sa sing sarangan niyo yung ko nanto alay matevichay na kana sanganan doon tulog yung manatag dar masulaka usapa ako kero sa chiko ro na fam pero ando na fam kero fam usa kero tawar tu baka biyo chino konto do chiko na sere kan December di 2018 iya dar masulaka ale wo china baka tawasi sa kero nana magi chiko na leso na le boli na leso ibiche kero katalo to kom na no sa basa dong ya sa ko sa kun chiko mento na kay para iting chiko go biya au masu nga bango ure de chiko na global map global map chiko benando na lingango gay bay toro chiko bango sangay toro chiko na global map na mata kasaranga di baka rawaya yo tinandro naman no na laku may biche ko to chiko may no na laptop kay vale kiro farmhouse kiro leitu kin ay free wifi no nando na turang na ni ra ko baka zaka tagi kim mamitu gana fame so leitu bikim na zaka kiro leitawana tunto na vale aren takato iti maramana ite utunga bango sa tuko na takapa manga sa taka man na bisa au sala ko saranga may biyaw na itukutuku no go biyaw ni na kau bina kata chikungori chiko nga ba na tip ni linga mungo tambaka nga gori na kana ya nakasa chikungori bike mo daw o pura chiko ilingango
lewat tu nakalu na kain tabi na katay buru-buru na ngunang ko metti ko ngailingan to ko dapa kambuti ko itu na mesa cha kerungai vaka kin Tiyan. singa tiko nga na baruay baka bo tinando na ngone mani raivango sa kero register sa na in account sa angkay wara ki tiko merong kele may na ngone merong kele may biti Arto ngay kele tiko may nabatawas na karusang ubul kaba ni Disemba takirau takaba ke online gay kirau reda na bisango maramana ko may charge tagi tiko beke mamena 500 so charge taka nandunundul tulu sanga bulu kali manganan dola Sele. Sa reda mantangabang ko santo na kanan nung lolo na bana iya bana kai tukuni ya kada juga ada itu okay Tiyan sar. Sa reda ngabang ko ni na sumanga online na protection visa subclass 866 ya na 35 Australian dollar na ngunay ay Raw yato nga may meraw touchdown nga nangone Brisbane raw dur na immigration sa click sa nga may bangko na idan raw sa aro ni raw view ka na nito application ni protection visa. Gayan tatak nga ni bangko tinandro nga sa lako kete sa nga may nakakit. Ngayon doon na turangan kasi ni Buli, turangan na tayo may tukang kung doon na sana may rawa yun. May nungura tulila, doon na sana verito na tinangko. Roni nikilao tusoro bitu kawalu. Ya, tusoro bitu kawalu kero sangge dole tar baka salabwa. Sangge baka raita ko kono ko sa baka salata katalanga ogi bida. Kero sangge mani lots ta kana nito protection visa. Witi nga bitu na singa sa proof may na nito bridging. Na bridging go ko sa lako saranga may kina na work rights. Bridging A visa. Na nito 2019 January. Na nito bridging A visa bata na sanda kabata kisarang oke anta bana Medicare. Iyo. Sama iteke busarang ay natakataka. Au sa tuko na saranga kunterwele visa ngo metakataki. Iya. Au siya nga sarche kelani don au siya nga sarche ko ni kelani don bisa raw ni bisa rendre. Sa suling may na bridging ya sanda nunu masarangan sa suling may na wakaray sanda sengkila ni patunggo may mura na lawa ko bauta na subclass 8866 ngo komengay laureki na intandina siya dalas na nonta kere na protection siya na refugee visa iyo eu atau nga may kaya sama nito ko na kiro ko tutumay na niro Fiji driving license au basarang ko ya untaru konvo trao me Queensland driving license blata ni sala ko may na photo ID au sare da toka ni 50 points ti ko na driving license ni santo pinakachi na photo ID 100% 100 points photo ID o driving license ko 50 sartunga hanggang iti ko na passport ko 15 points hanggang mo sangaway ko mo kutakita may na mo photo ID meron yung rawatan ng 200 points hanggang ron to access ba na son kan maten tuwe kiro vakaba lebura baka tarongnya o adaba sa may totolo kina nung rawatan na niro rawatan baka biwati ni ng driving license ni Queensland o sangga itu ko na bira o sawa baka lebu na po no sambut kasi bura-bura ba international driving license raw tiko ninta beli tunga mena nonta lai se ninta mai ka muriang na law ni ndrai weekend da takapa na online test da test ani me tiko weekend na driving license ni ponwaya kiro men takapa kiro rawat teruru na Queensland driving license da so to kana ka sa sanga to ka ni beta meron ra support ta kana nonta sa sanga mai taka to ka ni ongoi naita na farm na fam kere kota tu kuna toka na kamba punin moli na kamba punin tawan sa na tau ya lako na bitu na kaloko na mata kalelai sa rau mo na ngone au le sumai rau sa mo de tal ngone so no ngono to ngai ndo empendi o ngamai pero mo to kada le budi wale anda ba usama ibosota bosota toka na daga vivian do na embaki via 2019 todo con na embaki ni daga bana fam
Te ke butala nga au liun do solitu bio na lori au sa te ke bu boli lori. Andena. Boli lori. Ngon tala nga sa taka tala nga pa nito na punwa ya nito na boli ro na lori o ba ngo koni pakamata utagi chiko na dona lori. Mbata malako ngo iko na mule taka. Beti mango sa lako ngo kwa na motoka. Eu lako eu bena bi moli lako ngo eu nuku motoka. Andena. Angai patoka ya na niro sa sama. Au sa angai karoni nungu toso. Ne usa sanga na nungu security license ni wa nungu background main sa na wa soti ai. Au mane sanga na nungu security license vi tartara umai vuli kens. Tini na singa na nungu mai vuli. Au somo na nungu leiseni via rauta tale tok nga ni na wale kata ni na ndonu ndolu lima na rau ni Australia munge rawata na security license ni ke. Wow. Ngau na ngau rawata kena na o sengkela na be ka keven go na be Steve Kitty keven da kapang komentar rawata na kena buli. Hada tu keven na nora rekodi ke. Andena. Matenga ni nonggu lesi musale ngandra sara benantone ni anu sapo le katali Papua New Guinea Mornington Island. Au le andre ke au sa sanga saranga me visa o merto sa lako mo na bichi na ni mai bana fa merto sa to so mai mariba na taun. Toso raw mai dona ka mai leuti au na emba namba ya nanga uno sa security ki na 2020 ama tendo nang wane ken sa thonga. Thonga dang wane ngo ya wekang gusaranga menitasir. Iya. Ikrau pakan to sember pakan to ni kirau sotan nunggu mai tu ya ambala nunggu mai tu kirau sang ni sota yang gai thonga. Gai matin dona ka gai terayau. Ni ngone ngo ni thonga ngo sang saranga ni dona ini suai tua se musu tu na nona supa mate sartu ngaba kai. Dona ka musibi o ke mami sangai vakana tau soli vakatu me ruot tale na bula nona vakatu na fundraising ni Fijian community me roni mbulu rau kina na ngone ngo. Au sare tan sare vital no tu ngona ka ngona bimbi non da ini suai. Karua saranga ni kau taka ni retau satu ke mena vicina ni mariba. Sa tiko ilo mentau ni au do tuko na me au sa taka ni rau life cover insurance. Au sa tuko no san taka na life cover insurance. Ke au sa leng go au ngona ila boron do tara. E roni tori ke mun do uchi ko me ava ni rauna pepa sen do liu stalivit. Ke au sa mate o iko ngona ila bono tara. Au sa bibo sa kisaranga bando don batana mate. E senga talin ngai nda tuko ne ani boleh tu vi na kango boleh tu ia. Au ngai vakaba na nungu life cover ya au sa vakaba saranga dona amount pina ka roni kila. Ke umate ngai labong go merto tor nungu bitana. Au so au so batana ni rau. Iya. Nono talanga ya kero sa te ke vakaba na nona leisen ni nga seni boli Queensland ni o ko nga seni boli mai. Iya, kera utakapa toka mena ronun tolu rosa na bule ya sa ato na ngau na sa mai lako na mesa sor na tamata sa nalibu ni document sa na kata mera kau tali mai vit. Iya, so na buli ni kelanga so na buli taka mai vit ko sia na sinu teachers college ya kai pakasagay na kena file na siyang luray. Iya, ndo moto tu ni to vale moto ni nongo rugby club. Ndo na moto ngo ondo tukuna pagale. We do our best 100%. God will do the rest. And the vaka tiko nga vaka ko mendo nan rono pasente. Na kono le yato ke nung don rono pasente ngai win rechi te kandu o vaka tau wa de lewa o tamani ngau na tau bundu o viva kuro buitake. Kero vaka patong go sanga to kana nona nglese ni ninga seni buli ata bani le rawa. Rawa no non le seni. Bebia tulung tulan dola ni Australia ya. Iya, bako gori araw gori usa security raw yaw sa kasi bu araw raw kono na lesen kasi ni buli. Sa lako ko na agent, sa lako saramay na matengin no na interview kono ko buli kito may chiko kinango. Yo yaw au buka tali chiko ito la wo tu saramay do na yan ano abole katali Papua New Guinea. Mornington. Kero be tartar chikan telepon. Sa raw na kango. San lako mingon dor ko buli mule interview. Ibe, Chatham Towers. Search takamanta Google, kay search takabango, wala na wanan raiba. May mariba, Chatham Towers. Ano usapan, para chat takay kir na mga nilako, lako. Kung nagsaya nga usari na lako tundo mo, lako.
Lako be indona ya wandor bitartar. Ndrai vai kya. Sangkai manindona ngani ngwele oro tu watan ro lako pata ke non ro ni nangani. Ve indona ya wandor tarayo mai kun ro rere. Marama nita sangkai ro ngale mai ngo kita be indona ya wa kita be tartar. Mai ya sa bandona pon wa ya sa lo mani pon ngo ikun silan di sa sengan network. Ve bana ya wa sengan be tartar. Apa ngo iyo so na ngo na santa sotana nandendre menta sanga menta to rawatan kabinakai. Yan sarang. Iya. Raung kay tartar may raw sa wala kata may tahu ni sakit setelah network. Hala ko mantang amin na kosa ni isang kalapong to na punwa kiro titi batu ya ba na awas sang bakan to ni kiro reto na pale sabi po ni kau ngaken to na kaya kaya pa na mo to ka. Aw bangon raw sembulat ko nga sirin raw po sa may biyaw raw to so ngay liw. Iya. May Sebenarnya raka kami na bina intan. biba kaunggiti ora kabati ko Toto. Iya. May reto so reto na kornibuli interview sa totoka sa angerolis taliani. Siyang ni bitang nga siya nga sa harto tingko mi kwa me nasama itikibu. May itikibu sa harto nga kwa nandel enang nga ni COVID. Sa. Asa Kaya to kaso na puno kito may itikibu ki nasama yung kasi raw ko ayaw sa security ko ayaw. Hiya na pisang ko. Ito kong gobyo na kena ibola ko sa sol iweli chiko kina. Kita ukinda tala 20 Andin. 2021 eh. Gai kita ukinda tala sa kita utura tala into na ibola may na immigration Iya. ni sa reject na dito protection. Oi. Iyo. Yan Ni nakelas sa no bolay limay turangan ita na nam do protection. Bisa so limay do na ngauna alabaki mechugo bikim do na bisa ya. sena. Oh. Tukuni nga kito rataw na sana raiva, rataw sana ngay email talamay. Andin. Na kanga kita nadakabo kita sa sulimaya na work rights aron ni kita udaka-daka chikukina ni kita udaka-daka sa kita waraka chiko na kena madala may bertu kita satur na madala ni bisa ni sala ko may sa reject ki may na nito protection lack of evidence ayo pakawilika sangkay to kon right next phase to apply takana tribunal elera kontan dorong na sana kau takana tribunal lagi sungguh. Iyo eu sando taro baka sala na bon moya ko kita uda ka bacu maya kita uda ka bacu ngamay baka be taman baka be tinugo sale sa ka na tribunal bango to so mondo na loya angke buke ke raw chuko na ni raw ngonele ko sa citizen raw chuko Brisbane sama ni zakana loya. Iyo, so naka, undo bitar to mi kema minta utaka tu na fam, bata kira na Asia, ira na China, na Hong Kong, na Malaysia, Indonesia. Undo utaka tu na fam ya, undo baka toro ngira chiko, ratu kun chiko ira na boli property buke ira non ramai rawata na pepa Au sangay kito may sigini suto nga na, sigini suto batang nga na 2020, may 21. Au satu kono sa, karo satu kono sa rabeni rongoneleo. Kanda to masatu buling gali. Bate ko sama yung baki walong ko sa citizen o si rentu nga may Brisbane. Pakatami to sa buling gali, to buli pale, to sole baki baka bitamani. Bien renre to kana sasangan di bitala no ay. Sangga maniu viva ka unge ti to nga ya ni usatu kono to kayo. Tukuna bia ukona milioni ya ungaraba no na fam. Bango kay isay. Kaya ko pinakata da quick investment in Australia, iko invest na boli property. Au sanggay bango pinaniro mo nelewa, baka nga taki na no mo citizen, to apply ta ka ni first home grant, meron din dua raw kina na property. Niya. Yep. 2020 asa reject tagi kina na nito protection. Sangkay manikito din sangga sa nibulit ako tinan raw ng security kita usama ni kita bibia tinika ruang undul angkai kirau ni rongon lewa la ko menakani grand deposit raw kina nang gele tar raw na bali
Kira usanga isoso mi toka ino kira ubena nona account ni mesoma chuko kwa na vale. Yo nakakele ngo ni ngono sale indambe kina na tribunal. Sabagara itaki saranga birato nakakito sarawat. Mani rao nangele tararao na vale. Lako tiko kira na ve madha o rua lako tiko na nona niro contribution. Au sanga sa reject mai 2019 solina breaching A 2020 sa reject mai na protection ya sa solinga na rusang vulka konro do vital nota ke ngonan ronge me on kine ki matanggal itu bona 2022 bago sala ko bo ruba kete bengor ya usa asia kan tinanin do na bisa raw sa bisan rende saranga i rawa ninda ka wa kenda tamata ka ba ko anta ba kambuto na kalu dan tina bena panua santa mai toka kinango au sa sanga talinga via involve na Fiji community towns vele be tu na la ko ngai Fiji te ko me santa full ko me sanga manda nga me sa usaka taka ba ko me reda mana matentu nyo ye via ti kontine Australia batau bang ko ya na nunggu ke kai bi te una lesu talibi te usanga le Fijian ke baka Fiji community indina forever usanga manda nga me rao na nunggu tu ba me kitu sama ile ni bonwike Lako tiko ya sapa reject mana 2020. Au bang right. Lako toso na tribunal. Toso bi lawyer. Ke toso mento na lawyer i Brisbane. Iya. Blata na tuwa na baka kekelu baka thoran. Blata na tribunal di salain dambe kina. O lawyer. Ena tau na reda toka moro tau nyo iko. O na lawyer na leibo sa ni hukum. So mina nito lawyer 2023 bakasa mataka maramanita tolu na yang baki na nito waraka tuna tribunal mana 2020 kina 2023 nga indambe kina na tribunal bakasa mataka kona lomani tolu na yang baki ya boli nangele tararaw na bali eu sangke involve yau pena songo di sotia veterani ke RSL au sa lewe na saranga au sa commit Vengo ni Anzac Day Parade, na Remembrance Day Parade, siya dhaba ni. Katolu na nunggu pesa no yaw na rakabi. Au sa kaya nga takasaranga nunggu ngaw na ngalala na vi tumbere na rakabi ke. Kana pono kita uchuko kina may beir na ngone leilai, izaki sana. Siya nga ni somi, siya nga doon na kao somi kina. Na nunggu involve takiyaw na rakabi. Panu taka kina may pamalan, pero usama ichuko pamalan da tulemba. Kaya usa siya masaranga viralin panua. Rasikobi, Gainto na ka marambunwai, au bakara toka na wasala kito muria mai. Do mantanga na kango na nonda sama itu bangko ibala na nonda siya na numira tu na nawe kanta mai bici. Au siya taka chiko mantanga ba na fame ana nungkun to nembak ro nembak me na fam to nembak. Au taka ba na bisi ko na kor. Rasiko binayanta na malu-malu na lubinyali. Au sa senga ninga ibia so manungko ikachini ba lotu. Au saba ko ilabang abirto nongone boli na menrati rasikobi. Done waselebo ni nanggubo bale usikobi rasama ibakatim. Na visi ko ya taka chiko maya me dapat ko nang vital nongo si visi ko chungango na nito bale. Au reda talanga na nanonda ni bato ko ngone tikini bola tambu ya. Na cara me roso luka diwa chini kandua. Au sakale ko yo na nanu mani lomango na buku mendo saka ko chobo na nanu mani veka mendo bina kena seng mendo da men mundo inu ya na ngone muri au reda toka na ngau nan rende so taba toko vichengo sa dua toka na linga lebu ni venga rabi ni wanga ilo mani bubale na nito bonua na nito bia kani na nito toka ni balengo hata besar ni sabi tarabi na mati mai sawania sa sona mati kita satu kon sarana kita usah pakai lapa taketen seng ni vengo nang garabi om Wang untuk kita sangkara maketen. Ngai rata toka na itu ni kalau. Ngai lako bata toka na nungku moto ni bale. I do my best 100%. God will do the rest. Taka tip ngapa koko.
Tulemba kena mai ni to zaka to mai ya me da bani sa tukuni mai ni sa le rongo de na kisi pena tribunal. Kita ngole tane na headquarter le ni immigration ni Brisbane kita bukai ke baka bitamani. Tole ngole ani da bena bile wai ngo marabun wai. Lako mai na be bile wai nga anda lako ni asanta mosula ka sabo nga kentang na tamata menta da ka bochu non dei taben don rono paciente kun darera baka na tamata o dei se da tiko nga non taba kan bota na kalunda tos. Iyo sember ni da kana tribunal kita santan be baka bitamani. Ni rongo nele mai Brisbane kita sa baka ruta kango. E bitu sanga bulu na page. Submission for tribunal hearing. Iya. Kongo me sem buen dua na madhawa mente me rongo dina ni tauki sini tribunal. Me sa tiko berto na hearing officer ko na rongo na kisi. Ngo sa baka ruta ka bina ko kira na ni roi tabinga na baka so komuni tuku na kakede gai baka bini rongo nele o mai tiko mai Brisbane. E walu na ituwa tiko na bitu sanga bulla page ngo. Na tai saranga na be kambali tibiti. Polana Nation. Kene karua articles of source mistreatments of indigenous Fijian kona nonta sanga menta ulumbale taka na be kase daka mena walu bitu. Kena rona undolu. Ia sa mai saka tiko na kago na rona undolu sulo katolo ko sa habita nonta binding dingi. Sa dakila tunga ni na itamban takuta mena eu sotia. Au kila kele tu na kata na walu bitu rona undolu lako mai. Au mbita kata na itamba arak tiko kede lomango. Lako mai na lawa. Dona kamenta mai kilabi na kana taka refugees ke na protection visa menta kilati ko na lawa ne refugees Australia ko ada kana tin ka dio vitso kantua. Kita umbita ke deke ko me rauti kito. Sangai le chikongo na selo se nei tenge supporting statement. Na nongo support statement to ko lako mai pena nongo mo umbita mena matei balu. Na nongo sangkata na mateni tu sa o tipe na kena sa baka toto patataki na kau me sa kautani na kau ni turangan ni panua ni ondo turangan ni panua sa musi bia na kena kautani no kau na santa toto patataki na ngai e ona equal share ni labo ni les na labo sanga susin na kana kau na non tapi baka turangan taki sama yali hau sangkata saranga ba kau na mateni tu sa o tie au mbita ke na kana be bola ira to da kabana fiji time fiji sana nan ro posa chikorto na video tek sa wo chimbiu ke de bena submission go sangai li tokan go number 1 community support letter and supporting photos kona support letter go iyo community support letter and supporting photo kona support letter go au bakare to kamantanga go bena dito submission go chini bakan dua na page lako may na support ni principal ikor ni buli na support ni orto na mea may na community may pamalan do irato kiningele na 5 na bubale ko ramay buli non rango ni bekito ko kiro may karabire ko bulir na to kiningele mo rasa rapola ke de may non ra support leta na bibu bale mo me do ni so singay mateni nga na non ra bubale mera buli may mera graduate na year 12 Endo mantanga na tumbo itu kuno ba eu kay ia tena usa turi bali bibe so dona tama. Au sa mara ni ruo nungu ngane sa mai graduate dia 12 no nom do tiko ikere. Ira pola support leta kada meke. Angay le la konar nungu rakabi. Na be so lebo mai rakaba na rakabi ni club ko mai tukin. Sangay le toka sa remuringo na le toka ngona bavitungo na kena tarna vale. Kata pasarangan na kena nitole mo sula kanang gele sa araw na kakede sale takana foundation tarna vale may rame atau pasarang sa tukumi patana to katalangay kaya na bank statement ni niro ngonelewa ka sa highlight tagi to kana niro musi labo chika ni be mata orua ena vale e bole chiko bua sangai ngona na kena baba konggo ibitu sanga bulla page Gaile rongo na nito kisa na tribunal sa baka uwit na ifolango into na madaw ni sender rongo na kisa sa wili ka binakati ko mayo ko na hearing officer later nito case.
Iya. Tau salan te saran ni sarongo de nakisi. Iya. Arongo de nakisi kita upai sulu bina kaya ni katoni keve rekod taki keve na vitala noika. Maramana ita na tribunal ngo sanga bagandoni boso buni wai. Serto boso sorry ni sanga bagandoni boso loya. O loya. Kono loya kita usomayan. Iya. Sing to bosa na vichina ni u bosa ngoya blato ya wo complain ti ko ya un rota kame no ku bale mbata kona kanga u bakalewe na bana refugees. Kona kake de u bakalewe na iki ay tarungi le sulu ya. Antena. Iya. Ko ya ko sando lenga takake na ni soe apply takana baba na visa ngo sanga tiko ni kila fa ba bakalewe ni bana ulumbale da bosuli eh. Iya yo ngai la ko mena taro sa suma sartumen. Via pa tokana ya na rongo dini kisingo. Antena. Sekibe torong sarang na dapat nampalabun ni tribunal hearing ko. Wana yawo. Iya, via pane au. Rone au ndo na break to le vital no ni to loya. Posta ke utal man to loya ni umbadi le bunu ko mala to no loya ni ndo bosa tok. Ni bango loya na muso mangani bakal kale ka ni sa u baka madala tak to na ka da wi di bango. Yo kwa sa to ka de wa na i volango le buna ka u baka madala tok. Sa to ke. Sa politiko. Antena. Gai mai rongo di talea. Sa to rongo ko ndo chiko mai bio ke mundo. Yo nakaya usanga rongo da ko iran do bina kacar ngala bono inda chiko kina na kasan da kapa chiko sa kero ba madal tar sar ni kero sa chiko icara sta. Sangkai baka taronga mo ko so na banui ke melura yo undina selas. Gai baka taronga mo ko so na banui ke kero so mandinen. Itu kono ko undu la telenga u bula baka le kero ke labi na kana bonongo bono binak. Gai ava ngai ke usakila sa duota ni nanona yo sa Satai tukang kina bono. vital no. Tatai kena bibosaki. Sa uti na bibosaki ni kaya tiko na protection na vi kai so tai maybe. Sa la ko na bibosaki ni vingarabi. Ike. Satu kono sarangau dua na ka marama pun wai. Au kinda vala ni tuko na mo kondora kana no muli ni friend na Facebook. You've got 5,000 friends. Nenda kelati ko kanta na plata kana bisango ni santa la ko kana bisango ni sato ira baka muria sartungan on social media. Undura puindi binaka ya Kimbalimbali minta kilati kuna kaya dan bita taki tiko. Iyo. Erto sarabati kumai. Wow. Tambita. Atau sarabat, oi, kam toli si wasarabat ito may pamalan pa na Great Barrier Reef. Oh, reta chuka ninto si onto da baso na kambuyo. Kim sali biwat kan binakasarito kini kili kaya ura kutsiw na siwa. Ito na kanan mo bataw to ko na uli pa na nung friends ko rin mga rugby followers. To no kayo wakareta to ka na mo kana kanila kabi ba. Rere binakana mo parade patay na kani NZT batana kani iyo. Era pa kamuri ito. Esa nga bakang doon ni utoro ni Mayo, kam to ndo kapaperal to may kando karinay. Sendo au sen to kuna na ita ni dana loto na may bakang bibi na may sasanga bango eh. Au mo to kuna sarban to no lomani roto lembag sawo tikito sa kasara ni kay loto na singa tampo. Belatan na nito commit ni ro commitment na takataka baka biyo no sangon takataka ulit takatak. Terasa. Au sasanga nga ya musa kabat ko no kunto na ro pasyente. Nangunan ito luto kita luto baka beta na kita sa vida la chana nito times kita sa andui masungana pa kamboto na kalo isang yan. Batau re na itamba ke de umbita na Facebook. Roto baka muria ke de to tambangan ita katak. Siya baka ndo tutu yang do sara me tamba munung komuni bata na Fijian community. Siya utu ka bata lebongan na ngauna. Hau tamba tiko ni ubenga rabi tiko beira na kaiban wango. Kaya keriwait sarang. Iwache nga na rongo din ni to kisi asa bango kwa. Na nomon to kisi usana bita fa ke na minsta ni immigration manali baka tulewa making. Na ground ndambe making ang blata na kaya to may biti na refugees ni kaos ando rere na lesu ibiti blata na nomumbula erui mamare sing ninduan na evidence benak. Bata ubiti sama lumun. Yura ba muria taltungan na news na kaket. Politik maybe tira kila binak tu Kila binak. Kyo lelo si kya wala sarcho nga lumanyalok. Terasa. Kaya santa bitalong ako dudun. Pana tribunal. Kaya sa kolektoryo saranga
na support, public support. Nisa lako ini kena itamba nakakede ubakaruta kan. Lulu sarang ngoko wiki to na singa ya. Using matal be na so manta sala ko na kisingo na tribunal. Kito kay lulu na singa to kuno ko na numundo kisa na pakatulewa mo ko minister na ministerial intervention. Sangay lako na ministerial intervention marama na ita. Ruatan lemba kia 2023 to 2025. Antina, dorta mani Ruan embaki. lokal. Anci. Wawan palab. Iya na pista cukup beke mami kona preaching i cukup beke mami sa renew nga be ono na bula. Ono nga na bula renew. Ono nga na bula renew ko me ke mami kita utoso cukup kin. Iyo. Me kuwa nga ni ndona nga una mo overstay tu mo mai tu ike mo sama expire tu no mo visa. Ngono nga Kero ni sa ni andra renew nga una nga me renew. Blata ya tiki saratu nga mai ni lawan ni nontas warak. Napakasa mataka. Dia kutu kona cukup 2023 to 2025. Ruan embaki na kana tuna kisingo virtual ministerial intervention. Senga ni tiko wale nga na lebo ni documents taler to binakatamay. Lako mai. Nindo na documents sa sapa ko oi sember mandar marambun ni wai. Konyo lako mai bena pil na sa lako bena ministerial intervention na kena form mera pakalewena. Na pakalewena to untua nga endo na loya sing rin ta pakalewena okenta. Iya. Na loya to untua nga mendua na registered law firm na nakapa. Kita pakai ngatakan nito loya register takaraw ko ya. Register takaraw nito ministerial intervention. Dingkomor to na minister to reply mai. Au sangay baka rela to kana loya ngo nakalele ke de charge tak. Ni receipt tak mantang nang giri ya charge tak do na $39. Ni Jadi do bakap masarangan na isaw ni loya. na loya. Na Kembali loya ko berbaba sa bakaraw TikTok. Mate mantangan ito na kisi bebe tulong dulu toka. 500 dolo, meron nga toka na kisi 500 dolo, 5,000. Ang ito ka na bifi na kona tribunal nila nang tambe sing rong nga walo ko ya. Lako buwan do na donong dolo. Iyo. To nga apply ta ko na minister le lako talibuan do na sendi. Sangay le ato yung do na puno ilomay baka sa litong baka nanalawa kininto laban do na email wiki to mera lako may kita usoma. Ni kita ni apply ta na renew ni nito breaching kita usoma. Ang badi tarwasa la tali tumbo ya. Tarwasa la tumbo sa tukuni. Saraw sarangan nito karapang oke mundungo. Tukuna vinon raw na nangwane. Walanto na ibola buat tukuna. Kenda rusa. Ya mentua mena bukai kian ta mes beroni sa pa kame non ta konteke. Me mas leo ni bonua. Ni sa siang ni bakaloya ni sa chiko be ministerial intervention na kisi. Me iko sing ronyo iko direct na berto. Mentua na citizen. Mena ronga ta mena na on your behalf mena nusumu do chiko vena immigration. Kom do sing ronyo ta kabo. Kero sangay volando na ibola, kero pull out may bana loya, kero safa ka nga tagi ni Romon elewa nga. Mesa musui ki raw chiko, betoro chiko na ni raw kisya na bukui kito. Parto tingko man na minsta. Tingko mati ko ya sangay, kona ruan em baki ana nito pakatakabato, sangay takabato nga ni Romon elewa may Brisbane. Kakek dari tau pinakatamain ko, ito may takay din ko, kero takaba. Kaya kondo tsatsi takatubikito na loya. Kita takapa to kaya sa ito basa ramain doon na green light. Sabi ya green light yan, isa to ko ni makito full medical board. Yang bagsawat. Chiko nga na panua mentalay board kina. Siya nga niyo full medical board baka Vitalia. Tulutan laun dolugo marama punuay. Tulutan laun dolugo na full medical board. Kito baka vitaman. Katukon sa kiro taka pinakatoka. Sa toka raw na kana nanda ko ikiraw na taka pinakasakit. Taka to ba ko na kaketa to pinakatamay kito taka. Lay ochi ni documents to pinakata. To pinakata na police clearance. Police clearance may biti. Police clearance in Australia. Nila ko patayan yun na medical report. Daka may biti rawa, daka Australia rawa.
Tako berto. Via tale na bulan ito waraka chiko. Sanggar tau redi au nyo ya via yang bakitolu toka nunggu chiko mai Poland le coach tu. Via yang bakili mai Iraq na le daka tuwa security. Yana yang bakili mai anda in out ya nakau pala 5 years. Nakau pala Sanggar tu tuko na mai. Kita ure tale ngango ni oi ko yang bakitolu mai Poland. O yang bakili mai Iraq. Kita ubina kata talngana no police clearance virona ponwaya. Au bang ko na lebu ni kanto sa puta mai una zakaba ko tu kuna chuka do your best 100%. Zakaba chuka ngana kai pina na mura ko ya kita selaku mena form fingerprint na kani bosa paka Poland bu pa ko Poland. O tarira to na nungu players kondo no nungu bi paka buli de mekiar to sa coach tal chogo kita bi tartara. O bina kata nungu police clearance do zakaba mai to buke ya zak. Ang daka Iraki o bi tartar kita bi tartar Iraki seng ni raw sanggai tarayor to na embassy di Abu Dhabi Emirates Care na kadibi tatar mate valu lai seng ni malala takapo kita online posa paka rapea kon bot tek mai posa paka balang ni la mawi yo irang boy kata tek buna mawi bola bola bana mata orto tek buna mata ngai da bana mawi bi dala cikari tu Laka kere, via tolu talna bula no respon duro mai Polanci, no respon mai bana police kota mai Iraki. Toro ngira tu kono tali ngone leo. Wakata ba toro ngira tu tali. Sembera nga sa ko ini ngo, mate di kana ba ka ngo so mango kana karoni ba ka ngo sa tolo bula ngo no respon mai ni ngo police clearance. Yoro tau travel ban te ke utu ki to kere. Ni sa chiko sulbi ka na bisa ngo sing run the beach Australia. Iya, sing raw. Autoka nga ya sa ko talme bi ondor ba kasama. Right usaha na pola sarango ya ondor nei bola. Kero pola ondor nei bola. Auto kono bi ondor pola nei bola ngo. Wala ka nomor ka ba lain. Ni sanga ba tolu na nungu police clearance Polandi ya tapa mengo sa sing rawa Iraq sa sing rawa au sa kere be ke mundo mendo release te ke au mu travel mu lako I Baghdad New clan ya apa bala te ke tu na bibono mai Poland ya ni sa tu dei bolu Ukraine o ba ko lore mandara bono to no ba tu lewaki nai melore musana lako para saranga ina police headquarter I Baghdad police headquarter I Warsaw na no police clearance karto na no musing ron laki na kay zalongo ya pono ya na taba na tu kono bola sara bola pe nei bola vi ni to case officer do sole nga maybe on a green light mu travel mo lako do sole nga vi o 2 weeks mo lako I Baghdad o le zakaba men police clearance o lako I Warsaw le zakaba men no police clearance outside di takana I bola ya ba ka vi ni rongone le Brisbane bita biroto to kana mazawa sa ripeta kleus talmen I bola Kito sa wave ta kana police clearance may di may Poland pata may Iraki sana siya nga kito sa wave ta ka. Santo ta ka nga may nanomundo family nanomundo traffic history ni sa kito may pakalise ni kaya baka Queensland di baka vitamanye. Okay raw pata ni raw lumatua sa raw talaga no driving license. Amo ni ko to sarangan ni dokumen de baka ya ni sa danito tukunan to wara katok. Bako tata cek nga ba ko konta warak. Mata usawa ti sa angir mena ni rongon nele sa ko to mena itu bina kan ni saraw na ibola di na PR Australia may bana panavisan dende kito lako to rumah may na protection visa subclass 866. Na visa ko maraman ita ke kito so mapakapita mani panan undo walunan raw kalima doon application. 4,805 one application ni sakit rawat tunggu kita using ni sumendo naka. Usa teman kalau nggak tahu tamer. Nasa mana nggak elak na lo na nomuni makasama kena lo muni ni sanggir mena nomuni ngoneleo na madala ni nomundo bisa nita. We runa mata usakin da chiko usabu kita ring ko chiko nga email mata berto ya usabi ala ko chiko ibit. Abi email sa parla na mate manta indo na bungongo ro rachikeli ni to rachikeli don tabale Iya. rachikeli sawani no na baka te mukina
Sengai mate o bo ni to buni palo to kai kito menanggali o buni palo. O kai kere ni kito bita dini ni na buni palo ubi achi ko na matia. Sangkai reto mur to selia mula ko mole bimbul. Ngai reto to nomor to sapo pakali lai o posat. Olak nganggo di sama te ke na kanto sangat tumai. Eu santo te ko presa te reto tal tonga merna no muir mtawara ka to ko bando pa tu lewa. Sambala puno ka sa no sana la ko tal ndor puno ndor metentu. Ya ni sapo la kacuma yung sapo kita rong ini rong manela changa na mo ko sabi la ko chiko video sa akin da chiko au sangka imbita bia au mengiri mai mukuni so monon telefoni beto kan jong kira ngama na vital no se na batal no batana mo ko bikira we au sangka bangko kisangkiri mengo sing betara ni sangkiri bitara bi mai nang mono bat changa ya ando na good news na mata sa si ko tusi te u baro chuko mulai sili mu le takatak untuk tege buci ko na pi mama ni ruang au se tortor chico sa tangkiri no telefon tangkiri au bisa tunga ceng tendia tangkiri tale warak na kini katulu ke tangkiri tale mengo one good news tok nga yo bali se lo chica kini katulu vitara bi mai kini katulu nga usala nongko ang tanga na telefon di sala ko tumay na sa ndende tumay la ko batana weni matana na sa to kono mo ko ira tu sa turo sarangango na email sa raw na no mundo piar tuku marau taki au gere da nai tuku mbita mai nakalo na nungu mai via vingara vi rana toke ningele ke mai malebani na nungu vi pakania mbita mai na nani rau sangai sanongo chuku ngana ngona nikalo au sa yo sa pa chungo vitu nembaki na vitu na namba bina kana pakalo kento sa mai ka vitu nembaki ngo itu tak kata ngana kai pina kacuma itu takaba endo nang uno maro tekin china bena nito matabu vale. Koro puli mantanga na teki bunga mai principal iran kasi ni puli iran nangon ir sapu kita rongat ceko nga. Bisa sanga nang kasi na koro puli me kito pako telebi cebe nge kito leila ko binaka may baka me sa arto sponsor ni me kito kontrak Iya. Au sapa ngo saya nga kito warak mantang goreng gor sampai main dua tel tanda ulin pon ngo sa kito boleh kan kito. Wala ka niya Ko ako. ni sa leitu ko ni koro puli sa ramaro takana sarap pesta lang kami kuni kito kiso korubuli makita sa chuk nga pagdi Chika korubuli bigya. ko. Sama yang na bosota na zakazaka bata na nanon ta sasanga yo kenta saranga men ta sasanga. Kandi na to ako sara. Kandi na sa dora ka na Ito bosot na ito na ka para mabuni wa mo uli kaya ni Lol may wili ko may. na bisang ko Iya. na nito bisang ko na malani po sa pakay nga takay kaya na minsta Iya. bato ko na nakay tukuno ko Dear Selo Sinaitenge, outcome of the request of the ministerial intervention under Section 351 of the Immigration Act 1958. The Assistant Minister for Immigration has personally considered your case and has decided to exercise the public interest power. Nire manda. O kita o nakamaibi nakakedengo ising niwili ko Australia na public interest power saranga. Kona support letter na vingarabi na itamba na karta ureda na social media ko kito rawata kina na bisango 151 na nito bisango na nina search taka subclass 151 okay sulinga beira na former resident watakira na lewena na ADF Australian Defence Force ruangan matatamata solibeira na subclass 151 Osik matalaman tapi irana mantanga di sala ya may ban ministerial intervention sulinga be irana former resident ko baka mulin mo kay Australia tunga usang lemba ki sesi tumay ban dona banua muli taka tumay kino sa lelin banua tu nyo bia le sutaleng mo may lin banua tali Australia o iko na apply taka na bisango iyo se o irana lewe na Australian Defence Force ADF ruangan na wasa-wasa di tamat sulikin na bisango subclass 151 Oh, sa totoo ka din na. Nagka naman niya. bakare to Public ka interest go pa. ni na lebi wasing go bira na nama ka to na tribunal lo na mali bosa ya ko to mo minista exercise ta ko no ba ko tulewa the public interest power in your case
kan ban bale na lebu ni support leta saranga ko la ko may birale ni banu na itumbut-tumbut ang garabiran. Ang tanga may dabi kina ita may takatale na yellow card na kanibing garabiran na support work disability. Ang may bingarabi kina. Kamutal. Iyo, ulio tingo nga may korobuli ko nga ya. Tingo nga may korobuli pa ang girite ke may into na cripple ko to na lukuluk ko miliko ibalimbula sa ila ko nang pangya. On kal tu kyo yaw na support work. Kaya tani kaya na support work NDIS. Hubing ka rabi talibir na so rabi lay golf ko ira na lapakilengay tu na non rambula ya rakaw ra lay golf. Lay ruwa na yaw tul na yaw na nangun free time o baka nga tekyo tali mo bing ka rabi bayaran ko And nabi ngarabi ka tanta may dakabi ke birulin pun waya sarang ako kiriwe tu ben nabi kanta na apply ta na protection visa. Siapa kan bimbin sala itu kona nonta kisi na tribunal na pro na ministerial intervention Ante. Eh. Ante. O marutaka na namutu ko na maya dini ni chiko na loya. Tiku talaga na ngone solibi ko ni walewe na fomu wa wasema tamay na nandrendre la ko durumi tiko so nangoni ko sor barong tiko mingo nanon tiko na protection visa ni resanga ni kila na kai bolai. Na kanti na todo na buni lenga ure da ko ya ko nintu ndotan ya pakan lewe na nonra protection visa. Ko kene bagara ki ko ure da chuka ni sarata ka boira na sama intende ke meram bisnis taka. Er sarabe na katanga na isi mani. Na excuse pa tangara da ka pa may bi Kongo ra ka pa talibi Kongo meron ra subira nga bira out may na bridging Kona kena ngai la koe lo mai ai vida manta ngai tere eu mai ni sa mate o koe ta ka tu mai ra senga tu nikila na kai polai. Iya. Blate ruanga ni sa reject nga mai bana tribunal li ku sana la ko sarang nga bana federal court. Numula ko bana federal court ya sa wawala ko ngai bich. Iyo vida tale o siapa ka sala takang go ko bakan to ni la ko bich tale federal court. La ko mai bio kona maramana ita ko kamba indele ni paling gori mai bilaud. Ekla au satu kuna chiko koa wala chiko ike chiko ngori na chiko ngona chiko ni lao ni refugees 1951 wike muni na barro chiko mai koa bagan do ni alo lai sebia le sibich sa fail mai bana tribunal la kono federal court wala ike win na ka daga mo wala bate ki ko kun so mi loya base na me mo kila na e buni paka bulewa na lawa ni refugees 1951 act na lawa ya tanggo magi kaya tungo. Ke sarawat orto na bitina ni amay Brisbane merato wala to karto mbita mbiu baka bida ibila ko na maraman itaya ko ndo chiko na bi baka bulit tal nga bika de so to nga sa mulmulum. So to ko na siya nga sandali so nga ibit sandali siya nga. Anda biasa nga na rendre ula ko duruma may rendre ba na bitu na baki may raw ni topep. Sandi na umaruta kumandanga na kau ni tukunitiko ya na kena solin na no mundo file se bo indo na madha wa mundo le mi rongo dina no mundo kisi sa ba kaura ni tukutuk kaya do na madha me wili kachuk mai orto na tiku mai orto na bingarabi mai na Orto na email ta kasaranga me weekend ni kendo na kai ko via ko tamai me sembera na hearing o ba ko taranga mai 1 week sembera na hearing. Ya kono kono ya menta taka teki kenta sarangakin. So la kono le hearing ya ngai ko te chuka na ka ko te chuka ni so le vira na time mera wilika. Ira na email ta kamai. Na ya tikini singang ko sanam tande tikina no mundo tribunal. Kendo na ka ndo na document si ko via baka rauta ka me baleta na no mukangor. O bitaraw mai 7 working days ni sembernya na hearing. Kaya ko kito bagaruta ke kinango na bonone muila da papakan to nang biwi tamba mai vi ko ya sali ya ke asa biu saranga na itamba ni no mubinga rabike patana support leta ke de ko ikoroni o takabike ko to kona ya bike to ya na support leta ke na nito principal na nito president ni rakabi na mea mai na mai pamaland o tal rambai o ira rabinga rabi bana lutu mai pamaland na 5 na bupali ko kito ira to kiningkel kito sa may biwe kani binakay ke na member of parliament o nanito MP takengo
koe member of parliament kira pakasala Bob Carter bebeketa koe ndua talenga meno na ibola na vi ponua ke di ko vi we kani bole ka kina ike ndua na tala ike ki to me vi we kani kina kwento maro te ki round or tondo lilo tel toa kere vitena na vi en sek de todo kwento bakaitabi wala o kwento no na ibola Hangona i ko mena submission ko mena chuko mai virtu na tribunal ko ibitu na singa na nomu pakarau taka pinakanga wata na kena support na itamba ni nomu bingarabi ko ya ko vokatagi kina na kisibana tribunal ko le pakatulewa me kina na minister Imbal na evidence meron biu bata kaya chuka na utalita kana no mumbito batene na ibola bata kena itamba ya no lironga talaga nirto saramatal chuka na no muni social media social media andi na sing do na kaya ani vale reda pla go na di reda go na itamba kede ni go na itamba kede ni bole ni go tamba kede ni bole ni bana insect de bana nungu lewe na RSL nongu itamba kede ni rakabingo na nongu vitori bana rakabi na kaka mbeta na rakabingo ndo ngana kena iwaselele ngango kombio ni go ko seya go na itamba ni tarna pale go na kena mosula kena pale na kena tara teke bume na kena foundation me da bani sale indola na pale iya angga ito kay muring go na ba na kana na bank statement ni rongonele o kor highlight tagi tunggo na ni ruso so mi be mara odwa ko ya compile tagi binakasaranga ko ya carry weight Isa sa viva kalau kang tekindina na no mo may biyo si tu ni kwa turang alita ni okla ni lele mo ko era ti ko na protection visa levo sar nga ngora barong ti ko mai yung mga nga maraw na lomango ni ukila ni ndo na kising ko sa dendena nam do wawa ya sa may raw na beka do ba kana mati ti ko kinai Wadap man na no mo iba kasala bira na bakarong ti ko mai do man nga mo basi biba kung kiti wir turang nita. ya beke mani na barong tiko mai na do mate sa nunggu bakasala beke mani na sembera ni apply takan dona bisa ni mai taka tundike na bisa ngo na protect civil sa subclass 866 mani sa kuasaranga kuasaranga ni gani taka bisa raw ni soli mai nakani taka wo krachi imuri ndrendre ko banga ko sa ko matal takauti imuri yang anak yang salandono sara tunggur sona be bisa benaka na kan skills bisa sona student bisa ko raw tu wangan rondo ko matal taka cuma ki mata ya o matanga usala ko turu mana protection sa ko saranga kemuni na sembera sa to karongo Australia sembera ni tubutu bambata ni mera mbetindo na lang go nanon tantau bi talon nga kama baka buni nga sau santa biya ka pasaran to na kasing da tu man tapagan duang kain tapagan tiket iyo kau tu kuna tiko kiro ni ro tubutu ba may na 2013 may 2015 2016 17 la kumai kiro pakan tindik 18 to sumai lako mena pupale o tu kuna kunin do na ka mbulanga na vital no bono no buni nguni angona o sa via da kama saranga sa no singkla tiko i konan rende to mai diu io be kemani na sa ya ni sember ni sa reject mai bena protection o ni sa lante bena tribunal au sa ker saranga au sa nakakito da kaba na kena marui na beika ke so ele ura binga rabi chiko ngo pakam bimbi manta bena so solua ka sa sapodua ka sa na utambo ninda be tamba yendo chiko na itamba ko e tamba kana kamba ni matong kali patama tanga korubuli ndo utamba na tamba kirna tambu e tambu na tamba kirna ngoni yo kenda ronin repe tamba mai pena page ni pono iko binga rabi kina ko ngango mona nuno tiko kongo mena mai support giko yo pena pono binga rabi tiko kina iya rakabi raro tu na tamba pa bimbi ko na nonra mawirang ko na nonra tango makina ngone lala inda utambo sarangan inda tamba kira ya bikke mo ni na sapa karurungo ti ko na tribunal dina ni na lebi dalati na sonitaron bata na taro na lay tarong ikina na taro saranga o ni baka lewe na ngona ba lewe ni kina no uniform ni sanga nga me chuko bikke mo ni ndo na kana kopi mo ni bulida binaka
Oni na tarogin bete levo na kain ta pakalewena. Pena non ta protection na kaya to may na walu bitu na kaya to may bana runo undul. Iyo. Wata na runo undul kaon. Iyo, gomanta nga mo baka ita ka bakante yan din nila sarangay ke. Endo na iwasi levo ke maminata ka na bisa go ke mamilasu kete. Enda sa nindu ero nito ko na nindina kete na kaya embita sa ngay. Enda lasu. Beta menononda sanga me rau ni rau na nonda pepa. Yana nonda lasu ya. Yana lei mama fa bena tribunal yana kilay levo. Iya. Kona kanga usa baka sala ni bike moni kilara ti kona kaya pola ibana no moni apply ta moni protection moni roni soma baka donu na taro yang ole mai. Bete ana ko na taro ti ko ngama ibana kau pola ko toro mandango tolu na embaki lodge na nito tribunal na 2020 ngona reject mai kina wote tolu embaki 2023 ngai rongo na appeal. Ken ban bali tulen bagi ale na kai ko pala me osang le dab ke seng ni chikubi ko na kena kopi bleta na taro ke der to le da kapa mai bana tribe na le taro nga ni kai ko baka lewe na ya ni bana no protection kera chiko ngoro ira barong tal changa mo irando do bola da kapa le form ni protection ni kuni be suka bera na le ni bonu na nonra form ni sule bera mera puli da tiko beta na taro ya na le la ko mai bana tribe. Eso sa reject nga mai sa po sa tanga sa sisitu si alante talben dona visa. Eso sa reject nga mai sa list tale bichi. Eso ko bate ke mami so mi loya me la ko bana appeal ta kina na batu le waya bana tribunal. Balang Na bale so ko na opportunity mo appeal iyo. Na ni sa reject mai solitu bi ko nandun dono mo appeal. Yon yon le pili ya masaka karuta ka pinakain na no submission me boy bito na siya merong di na mukisi merto sa tara. Kibikem ni nabarong tiko mai ke usa soli to usabu ke uchungon to turanga baka rurongo tino na kisi. Au nono ni ro baka boto baka bioti ni kalunga to ko soli maybe ko itin koma. Na bibu ke kero vakaba kero usenga sarangani ala takan dona sentele lai sia da. Tapi na kata keta na mbula binaka na mbula toradaka santa mai kila na binaka ni takatake Australia na nonda bukele Australia na nonda bubale biti. Sona kakito bagaro takango geni bi tartarmai murani wako tani sona tikini lau ko tuike mena refugees act ni tirika dio 5 kan do ko tukuni chuko kena ronin da chiko ike rongo dingo lante taliban dona bali bila wai federal court sala ko bana federal court ndambe tiko mai bana lawango bana lawa ko mumai maru itu ike Nangau na pataya, o saka tiko pa ko weekend better to gento talangana kara to reta talchanga musu text and talaka chiko. Yeah. Ko ayara nang kay leila ko kada bana tribunal go. Bana ibolang go. Kona kau signi pola bana no mu protect do gay lein bitake. Beleta di sa chiko no mu text file number ni o sa ka sa musu chiko na text o may bitake. Ayo sa musu ka go bana matentu. Kuwa pakandu ni ndapakararata ka mentalisu. May thoba ni sa raw na no mu pepa. Na raw nga benta saka nga ba ko da baka mbuto tiko na kaloni na bukay kenda we do our best 100% da nakapa tiko na data bi baka tamata no le tao kina na kalungay no ita sa orang mo to ko na no mo nanren do la ko rumah ni libo nang bole pakatalang kina nam do na na no nan rai betu ya vida na ya wa bana ya wa siang ni do na network itu daron da baka sama takan na ya lo mambimbi sa tarero tu na non ron rai betu na lo ni beul ni bono na lo ni bikau wikim do man da baka vitamani ni do sa taba so nang bole baya na tava do da kaba baka bubal me buke ke mundo o yalo mamaro tik nga mundo tos chik ngaili ndo na kango maramana ita nda kilate ko samba di ndo na bosa na ibaile ni tamata ayo na ibola tambo itu ko na kokame baila takana kokame na tamata ibaile tek nga bana bosa bibi kito pagare to ni raro to ni to kisi ni kito satu sarang ke pati kiro nang ni son rende to kan ni suni seri to chiku mai biti o ikong ke mai rongai talong ai ke o takaba na bisa ngo sing ni raro
Ndo ni baka sama ta men do me HOD science tu me lelin tor tu ne sau ya mengge main reke kenga rupek me buci muli. Ni baka sama ta me vi sau nga pa na ruanga na mada o na no na bakalak. Usando baka tere na numuni leni kalasi batago mai sawani na non na thingom. Me taura ya me laka tuang ka seni buli. Nge mai tegi u na beti moli, beti mango, anda baka mataka kata-kata ni singa. Eh, Yo na posa wele nga tiko be yo ko turi ki to tiko mai lako bata na posa di kalue. Eu sa tur to botu tunga me no ngo biche na ni na posa. Eu sa tu kuno tok nga ber tongo na kango bata na sa kai tu tu bai ko tu kuno chiko na cerma ya. Sa no na paka na no itu tu na kalu minta binaka. O kenta talenga na tamatan ta ka pa no itu tu bara sona ka binaka. Kendo mbeka na kauro ni te soma kena no ni taro ya na nonda taka bata sarang sana bo sona bo ngau na sale ndende na tos. Na posa ngani bilo mani na posa taun do no na veke mami na liu ni mata ko pale ko turi ke mami pata jo mai ko me toso chuk na liu na taka. Senga toka ni rau sakero viro na ngone na nondo tu bota ke mai kero kila kero sema paka lebu bir na ngoni pala ngi sana ga indende sara kero sa pakan data toka nga mero ndeti ko nga bani baka buli baka bit batam bui kini lo mani pala na bibo sa baka pala ngi kito bibo sa nga paka na itasir na kaka na kake me ko paka ndua ni relasio pa na mbula ni ponua bula gitu mitukin jar nang wila ta panon ra itabi baka panua nan ra itabi baletira sana ndende na ni robing garabini tumutum baka rongo sa tak nyirang ko iken na law ni ngoni na nya nito taka pata toka mai bi lo mani taka pata toka mai lo mani bitu na mbak ya ko mai rawa kina na nito sa sanga Ang kitali takatalangan na naman ro takataka baka beauty ni baka nakaw ni tukul to kaya na naman daw na bi nang ko tokan marambo buluti ni gas ni bul kasi nga gas ni bul wala nga bilu takito nando na kor ni bul bay tamera baka na mutukun me na bisaw ado maya mele takataka nando tala tambana kimbal bali bikenda na parong tikumay me chuku bikenda na yalo ya mende din goma na daka-daka nga itakos may matante si Madam. ninjo na sa iso na kono musabi wali tekwe le na marama hecho design sa mo indre ke moli tungo ando tu mata kana binda da baki eh kan ban ban di santa pina kata na sasanga raun yang uni ciman rai raun yang unci tabiok raun yang mo de bena meteresi rotol ngani mo de bena floor raun inda kau ciken ta sombo mai ninda sangana kabinak ha cuko nga bena non tapat tulewa heu soro pono le yan rakke no mo de luman lori ta pono ule yan rakke no mo de luman lori un driver rona o musale stale boy pale ruotale na mata mo de ngoni sala munge ya doi vale ni sa suka na mata kale lai mbate ke un titi tunga bena donan rau ya u mo de u thong kamati au sabi mo de nga pull out mo de vale lai tostale usake le mo de pina kai vale se mo de sendi tunga na mo sa bakar utal mule yan tali Sa sa o kwa satu kona ra le takal le mbo me mbe chimoli le pek taki mango le me mbe chimango toso akro ando tunga na luri at sarna pon no namra mo kasi ni pon ngo at sarna mo no ya pon le masi pa le tale pa na sona pon no ya sa wa chi man don takal ka la ko man don job ni may masi pa le lai lako na niro sanga me kero rawatan na niro itu betul wow. Sabi ba kung kitindi na bikin na nakataka tiko so bikin na nakataka baka matenitu medyo bikin na yalo ya may baka nakasabar takatinggo ron na turang beauty no Mr. and Mrs. Naiteng to na ka nalibon ni baka binibina kay ngwali ti kuming gobera na comment ti kumay klanin ron ng kay Willie Kutuba kumalu na nonra boss ti kumay mga biokan na na oira na bola-bola ti kumay ni na ba wakarang ti kumay bina kami na baliw ano mo ni may dami matatoka batiki ron na turang beauty ni na bubale na naiteng na sige ni kuha and may kalunga ta kene and may viva kalunga ta tekindina na vital no ni kuha ni lewu era wakarang ti kumay ni kuha gon na non ra isaw ni maso
sa rakasar tungan gona bi wasi e bi na kau ni wasi to kumai wasa wala to na driver's license Mm. lisedi bi kada na barong ti kumai so na kami ta kata kata kai na kaya wasi to kumai o turangan itana ken kerua na insua na ken ketolu na boli ngele ken boli bale na kene ka lima ya na bubale family first undura kana no ko marota kana ka ni rabuta ti kumaya kena no mo taka taka pat kena no rongo neleo ko ti kumay Brisbane o club vitor tal ngana ngunong ko mo babi di binaka bua non bito ko niyan bikim robo ko beauty toto kan din iti ko ba na yalo yalo ni lolomba kena no yalo ni biko itak do taliana community work doya na no munia pengarabe na boye bono ni rakabi ngai tareu bale bono ni tukuna ni osanga ni somi boya to mendo no ngau na botorong do na kemni sao Saka pakatua baramanita. Au sanga pakantua ni mbau taronga na ke kui sau na nongu vengarabe na bulararamba. Na rakabi ni o karabatunga mai vita na rakabi tiki chiko. Untuk tukuna chiko nga randa unda na pakatale na ike no tukuna to. Rugby is my second heartbeat. Karutu ni pap ni nongu to na rakabi. Nano ang kita chiko na raung kita na Wallabies na Australia ke Argentina or to kata na nongu leni timi non rabo pale o tukuna biran. Talay sarapa kata nang kita ya mong kay ni reita. Ni sa suka mainang gito irna leni timi ni Australia ni sa ramaro bata non randu ibu bal. Mong gito chiko ngo menduna ngau na sana baya. Sara lain gito pa ko sa tambe to sangga yalo vero rob valitini bata ke Filipon tau mun wai mai ke ni ro kilero sala ko mai. Sara wanda no go place don rei tumbutum. O sa pango sare tango na rakabi me utereni tegi ke mondo uti kongo mendone se gendo ngito inken darna green and gold jesi o tumbo mo to kamo tina murasama yak taki ko ni sawi ni mena tip sawi sena git ella pe tina non rambula au takka basar tunga esa ni ko wala nga narakabia marama buni wa intona kango nanonta wasieli sutali chuka ni nanonta ya uibiti vira na bekanda. Oh, savakava sarangango nakakito vakava tu vakavita manike ni rongo nele mai Brisbane na ni tondo solitu o vakava tu mai o ve mada ni ve somi ve pula me kito komuni lava patero tono no kupu pala me viti mer ve siko avo ke verna ve kito indona kaya ore ta sangen tanto lei sota nga bana ngoni mate o vakava mai vertona ni to songo songo ni sotia sava ka tengu mai kita undo avanga na mate kita usoli la waya ni na chukai balangi o sanda ure da chuko ni rale ngune angona tale chuko na bi wali na ital no makau di tuga na kempai o sangai bango bini to buni bola ure ko talanga ni sar sar chuko mengo na wekangung ko mai bonuan Cina o sangai bango saro taman tan non to le community ko na ngoni so matin dona so tien dona bini so tien ko sanda butura sa bimbi tu ibale au sava ka tu mai nanu ku visi ko bengo ni viso mi e rua na bu pale so ti ara usanda bu tu mera undo ya runa ndo chiko na ndola ni bici au sa so solia na yalo bina kana kalo wisenga ni reira na lebu ni kau solia na yalo e solikina amen au do kero ndo tali ta ka paka bioti na sulika mi kero bukeira le stale na ke kero pa mo tsiko mbeka na buoni ni rong karapa na kalo ko kero endore tikiri bola ta bundo wasi apa kali bu berto na bichena ni berto no bu vale na koroni da batongo polo biro be koroni da koroni bola sai ke mundo nga na i bola na wili ka kana kila kala nga rindo i bola karisto na ka kala ndaka ba chuko da bola chuko iya Ngo sampai tinto nilala bikito na sotia lupa isuli sotia wetini tasir bidang ko sa tukun mi bion to santa bu chiko ibale usa siko bira kete wa kono men soliti sa vivo sa kite ko chital tungo eli mana wheelchair eli mana waka me ngau ngau pango rata ko sara nungu pe apa ndo ri me kere vivo la ni usana te ku be sibani tiki tiko ni non da da ba belatana kona chere mero sobul ka diwaya me nui ni ngau na imuri au sando bango na kalau me bakaro te kenda tongo na nando to vale ngo me nui tale ni ngoma ndende rasa to so tabi tiku mai bite o bibi na kabo kai lago e ba bibi na kabo kai lago kan kan do talanga ya kero ndo vital na taka ba bi na ni ro wasea na ka kero sa mai lago duru ma kero rawat
o koe pero tau nona sanang kasi ni buli rataru ka salamai sala ko ikan bi wese ta ka bango website ngo ta ka kento na kai tawo mai ngai tarekiro tele mai nona sano ko bang kasi ni buli so sa chiko ngo Australia sa rapa ka bini ka chiko mai bua sa la ko tal chiko ko ni matagali pa sangang ko to so chiko nga na le ya to nga mai sa ko chika ta mai kana kalo na raita sara me ya to na kana ya da inda bina kat eu vira na socia na so eu visa ke mami abing karag mai ke mkile mai rapina kata mai na takata pa security na da sulia talito nga men do to bole men do wasia na kabinak bla tahun do bango na nunggu rayo sa mai teke butere ni takango e bita na coach do nunggu kapitani ni ngono tau ya bukida na timini na sinu na sinu ngangor ya kita tau ya butako ya una tim na ngono lista le mekina sa coach kun do ngono ngono go una sing bito de barro ngo mai au satu kono ba ko chongo ngono kan ko sa ka ba chikon na ka bito kono chikon do bina ka bio muase na ka bina ka ukilato mbla tani ngono matekina ena le imbula chikon na ka bina ka ni ona se ni wase ni o mate nga usan ro nambul bat oke muni ngori na korito ngori ke muni sani ndo wasetok kalau nga to kona muni place ngena lako ngamai pena kalau betani ni wase chona kabenak nengai le mate oi kosa onda le mate o kenda sa o kangu apa kasalang gua rongo da mega na style ni kutsung gua warongo da mega bet ke wase ni wase na kabenak ora wata mera bina katalikina na kam nyo mate nga usana mbulu bata kana kabenak kami mo mutu yan Kandia na sara o vai ni binaka kini be no muni turanga matagal o iskeli tumbuna turanga tau ke warro chuku mengo o kila kero sa vai ni binaka tu yani na bubale na nei tenge bakatal nga kini be kito na bubale na bunindilo na no mundo yalo dina tu na wasea na beka o kila membaleta na bi matangali bisa e Australia o beka nga turanga nita na turanga ni rango sambo mo pra que não vou estar eu vou estar aqui já que vou estar aqui sombo em deita ngau ko na você no bica que se vai dar bonita matagali ayaw gay may o sa kim toro bikilay binaka sarong gay do may baka muriya nga na naman ni page na ngaw na ni chiko kinayab patana naman raw vital no wat bakali bukan na maraman dendre antam betong ko na naman ni marama matagali skeli tubul au baka ray da yon tina ya na ka binaga kita kaya na baka meta yeah undo tukuna nga ayaw ba na coach nyo sa lante may panaraga bibi me baba kuna kulimu baka na crocodile belatan ni lusi na timi kwa sarangan goro dembur ke take sombu pakambamba mawi matau iyo ni sa takaban to nakabi na kana ngono ngomona nama katuna kemet au anak ken ko sa ya to mai principal nakake tadi undo wasa to kona iyo nang kay laure nga na wadi non tatakalak kala ko na bosa sa sing ro ni ratu ko ni kenta sarun donon ro na pasenta na wakanta kala na bosa liu sar cenga ni bira wakanta jina ya nang kay ngalungan doon si konsakar ya ni salam talaga ng jina matagali ya baka pinakataka na nga na pinakanggo may biba ka ungiti na nomun raw do vitala no takabata na may tungo Australia bata kay marama Dr. Taris daw to may keno sa daw to kunan doon si kanisa na raw na pepanggo ya unang kay biba ka ya longkanga biba ka ungiti takitale pa na nomun raw do vila vitimay hindi na kaya matanggali na kanito ko na indo na bisa ndendre full stop ko iko siya may chukong gosa nga ka na protection kuha baka po kaya tamatan daw ka bate kaya iyo kaya muni na sa apply kina kuni lang talin do na visa ko nga sabak matal rondo baka matal taka chukong minabiwa kaningo baka muria ndende niyo nakila na kena binaga kaya siya ganita kapa dua tani na rongoda dua tani na dakapa o ia unong kono mai raung go senga ni ko ngango baka toro ngiro tau na sotia ro tau sa takapa patana ka na bisa ngo na ndonu basaranga na ngoni apa bala 2000 rala ko mai 2000 ngo ro tau saranga na lala CRW ro tau mabuaki na ke mami mai be maliwi da ke na matei valo ro tau pitei bali besu irang ora tiki ke ni nungu bakasala ko baka bina bina katakira kan balam ni sanga nakabi na ko sanga mo sema biwe kani bina ka be ira tiko be ira na isoli soli mere sama tamai ndo sa ta ka to na be pa sala
Henda rongoda, hera sartu kuna mai na kai ra kilai ra na numa ra dakaba ra pakan tina tak. O kenda ngara rongoda menda dakaba. Take action dakaba. Kua pakan tuan ni us ayau ndau ka sianga pakan tuan ni ndau mantua na taro. Ke o sianga ni kela o taro. Kua pakan tuan ni ona no mani o fomu vitu mai se o taka pinaka mai vete se o tapa koni ndau mantua na taro. Taro una taro bita batame na itukutuku rapakan tikebe na itukutuku usanga ireda na itukutuku mona toso kina siana panua mo bita se ukan bita ko daka kina ngauna imbala putu ngayo ni ngauna santa daka kina ya kongo tuku ni chukona time frame ya 2020 to 2023 tribunal 23 to 25 ministerial loma keve ana rua to lemba ki ana mbaki ni daka mbaki ni taro bakasala embagi ni lakona social media morongo de sona vitala no ayanga be sa kunta morongo ta bakale buna vitala no senga ni anga be kenda ya le buna ngau nanda wasting time na bakata taka be sona itala no senga ni coach kenda ili na ka keda ngoi tigi ni sasango ya using do tala tana no morongo vitala no batake matagali na tutua ke mukade wana ya rani mami tutua na sanora ira tua ke keman malaka baka lebo matakali na solia na nomuni ngauna nakalo na gay bakalo ngatay kemani nakalo gay bakalo ngatay kemani na nomuni solia na nomuni kala na nomuni ngauna me pinaka ke na indua kon gambiu pon no main tapi nakata-kata ngo na may bula pinaka bula tordaka na buli pinaka dangon sing duel ako may Australia me tuko na to ngayo ula ko Australia mulai sen ke pinaka tunay so may vicenda sing lako may Australia ke pinaka tunay ng bula may vicenda talok nga may kembelata na bula tordaka nenda vilo manitakan da vewe sei takana ka binakan da vila betinaki harota na vi muturak sombo harota na vi bakadadani yo menta kilati ko nga okenta na to singo ni ta tumbu patati ko nga na kau binaka kena kau da sila binaka na sila da iya ni ngau ni dabu dabura kena dabura kita kitinga na sila da mena tumbu binaka nga na kau binaka kuni ni pakave ngo matagali na wasieti ko na nomuni kila urongo da tingo na nomuni tukutuko ni sa irna sa rawatan na nonra bakana green card ngo Australia kalau nang gay sumi kemini o sa bakan tin tak ngo na bebu kero zakaba na ka ke zaka na dilenial binaka kay bisu mengakin na kalu Sito to kasaranga. Indora maramang ko ba tatarti ko mai. Ti ko beka do salam yan na bitartaran kini kay munraw na biotini kay bakara biatar baksa. no Facebook page nga angor na selo sinay tenge rocho ko no Facebook page ndo na selo sinay tenge nga angor ndo na selo sinay tenge sinia au ta kaptur no page ko di sando blog na nung live na rugby mo live ta na rugby na ndo na page ulang lanti tale ni live at 24 hours kana sa blog to sando bulan na live na sarangi to lanti tale dua selo sinay tenge nga ko tikongor ndo tale selo sinay tenge sinia number telepon ni bike menina chiko Australia 0434 137 438. Kemuni na sa pagkakaroon ka na tribunal sa ministerial intervention sa ron David tartara minta munangay solian na email address ke so na ipakasala ni pinakata nang una mo sala ko dagi kinanakisi sa lako ba na federal court sa chiko berito na tribunal sa lako berito na ministerial intervention Na nomini na batali 0434 0434 137 438. Okay. 0434-137-438. Bikim doon na batatarap ti kumay. Babinibinakan ni Sulia ba araw na nandaturang bulang ini kuwa. Nananamba ni telefoni. Kaya bakaw ni binakatalangan na email. Nga ibitar-tar talaga may biyaw. Cukup yun na address. Aron yung gusto mati kimo ni bata. Umaro ta ka baka libo. Turang nita. Na naman ro yalon di na baka biutini. And vivu kibay tamer. Bir talaga na sa patataroyan ni bikin raw ang kondo di na italano di na talano bula era rongo tu na lewi biti lewi Australia ke rebesti pura-pura ningo da na kisya lako do rumah mai na protection visa and ren na kanto lako do rumah iya samay raw
Sampai raw rosamaro tumaro na ngon ni binom do na pagkatalanga kinibikim do na mata mo balik talanga o klani rasya matal tsinga ko menakor o babi ni binakapakalibo bikim ni nita na muni baka iyo nano muni sila man na bakasama mentor mentor pateni ko simber ni kapren daro bital no total na kao ni binakata muni wasea se do pe ko ni babi ni binakakina na linga ni bibuke asul talanga bikim do. Pinabali bo to matabe ngolit yung nga napaka pinakabuan ng takalo. Na ndona kango na faith napakambauta. Na faith kwendo tosui ko iliw. Do tani chiko na namu garapan ron yung garapan chiko na kalo siya nga chiko biko na pambauta. Kaya tukon naman tanga baka na mustard seed. Dan daw sanga mentan daw pakambauta na kalo. Do tani namu garapan na kalo, do tani namu pakambauta na kalo. Yo sapa kan bota na kalo na low ring abi ko yo tamatan daw takatak. Na mate nga na bakang bota ya ke o seng ni takatak. Asar nga na mate ni kau bia pakasala tek kenta kena na bakang bota bakris. Kenta bakang bota na ngontura ng Jesu Kristo. Takatak bako. Kona nito moto chiko ni bale I do my best 100%. God will do the rest. Kena dotale marama na ita na bisa samda mai ato na bisa ngo na buli senga ni ala ni raw. Saranga ni saranga ni ngai sanga mu buli tale me bata ke raw na uji seni via buli. Na bisa satu ngo na Papua University na debal tabanga olie be buli kina $7 sartungango. Na opportunity ni bisa ngo sambo toka bina kasarang kai roni tiko kina kawate ke mami dua nga na nunggu baka salabi ke manina da protection da kongo satu kuno juga da sanga sara ndo na pono ko bakan dua nyo virta ka koso na itawelu mosa via lisu totole bici raw no mu pepa ngai la ko bici pakatulewa da ka chukume ngore pakatulewa chingana tamata kaya no taka pa kau baka raw taka kita na kau satu kuna chukani ngore na kalo ngai ndreti ko menam tolo tala pa pa kasama mena soliana no mu piar au sa rawa do satu kuna tukani ngore na bika kita taka ba sabia pi pakan ndreti ngani bike muni kuwa pakan dua ni yalo leilai taro baka sala takabana kaindon pasaranga o sachi ko i Australia tukuna chukuna pakasa mai usaka i Australia bletana tapango ona dakavaka ona maro na lawa ona maro na dakavaka ona bukeira le vanua ona lako mai bango na le buke so na kaya ngo dakapa i Australia tambaka umbita no Facebook betor tongo reto pasango na ngai apply ki na rasya makel sartunga na social media ngai kanikinda tala sa apa kapina pina kau sa kanikinda tala tukun telemena no kulesi otu ke be great barrier ke ralin bon ka kerna abu takaba ke ko saloma mundi na mo sa mai tau ya bu Australia sengen indo na kainde sa ke to bakan tin ta ba tamani pe baka sala ke do klanianga au tingoma au bakelia au bakan tingova au daga takanianga au sakila tungo na kena benak ni kunia lo lilai sa nungu ita tau tiko nga kuni le suivi te mea wani satu kina numu pepa kaya mani lai reject mai bana ministerial intervention saya raba kaya sa raw bana ndona marama ni viti me kamba intele ni vale mai vila wood biu baka bida i vale vi vesu se tu kunia lo taka tengo kwa ni satu kina numu pepa ungo toka batangana nungu viti nani kita ubaka taka tengo apa kau kaua kita takaba tiko nga me bakanga sa kita ule ni ponuan dina kita usaboli property vale betu ni me boleh benantua tau saboli akan property lakaba tiko naka ko sember ni suwa kerwe talanga ya lakaba ndo no ni suwa so mi tiko ngango de bana $75 ke mini nangon lalai endo na bula $20 me bana ba ko ila batali tiko bana so mo top up ta no rata dai bi lakaba mantanga na ka uchi ke bi ko betana kaya ro ni pakan dina tiko ni obina kata mo tiko Australia en dua telenga na kaile tiki mai ni no mutakaba no mutex return ya ni lowrai ni oiko so mi ni suo chiko bana life cover
Na lesenin rai batakan. Tabuli motoka ni register ta kina motoka na damu ya sa chiko bana no tau immigration system na immigration. Iko sa boli ando no motoka kero sa may bulim begang gongo na ikawol di motoka. Iya. Boli la kongo boli ra register ta keltu na de kira. Bukan tapa kata kapa sona kabaya ambla ta meroni kilati ko host na maten to Australia ninda. Pieli di bonongo enta na takapa na takata kangkona na. Akan baka ilabot ta kina maten itu. Kenta saranga bata gi kenta ndundua men da takapa chukuna kabaya. Da boli motoka da so mini sua. Asombek nga sona itatau maramana ita me kuwa baganduan indura lay kaya sa andu tukuna bi ko ni sa senga ni rawa tukuna na kay tholongo ni na rawa ni tukino muni pepa kuwa baganduan ni obirta koso na itu elu taro baka salun tonu nga dakapa na kandonu toso bata chuko iliu kana no mubakang bota na kalu Totoka bako itu. Kaya bisa mata lau mundo bakal lebih besar. Dong keturangan ita bikin roba ka biotini ang musik kaya miti ko na donan roba ka dada kaya bakal rong itu kaya nambong iba na kuah kaya mata lau na rong ita lau no ayaw matanga sa kami dan dia na biyaw. Sombe kang goy takot kumbekan menrati sa rangun ron boliti kumbeka sa rangun do boy ti ko rong ti kumay kaya vital no ni kuah. Dua tal naka maramana ita bikan tana chuki na lubenda rete o ro na nungu ngone ngonga yang bakal si bida chuka sa rumah na kadet ni ami kadete sa Sarap sa tulu na tsaka yang kiri baki tao. iyo tulu na yang baki uchungo na ami kadete yang baki ngo sa umbichu ko bana Air Force cadet au sa pa ngo boy iko na mateni kai dolo mo baka bukatan to na ngo bukani balu ni Australia la dikia balata na taba na mateni tu ke dei bura-bura oi rasolia saratunga ambeta na ngau na apa palu tu ke do bura-bura ko kolewa na matei balu na matei balu ni sa ona duru ke na sa pa rota ka mu pepa na tu ne sa ngona sirisa ne ko mantangan sa sang chungo ni reto reta chiko moro to ni sa posta ka chiko no na sa kadet chiko na nungu ngani sa sang chungo nungu pep sa raw ngana ni tu pepa go pa sa tu ko na boy matei balu duriani ando talanga bika da chiko iken na lubenda anda na sarabuli chiko ngo mbiti rana nonta ngone bena sona be program sona itubo ni korni buli ero ni kilani bakara rota kana pepa dua sarte ko ngaya ken dona bonua ni kilani toka ken dona kani kadet ni mbita kina no muni ngone iya atalanga kiri wait toka na na sasanga ngoni bangara pepa na bezuru na defense force na ni kadet na non tan sul ele o tangani Totoo dito kapag kumandangan ito kung support letters sambo iya yawa saranga ya matanga binam do minista ko matateki kim do ti ko nanam do ese mo viwe kani bina ka ki kona na MP na MP ko bingara be na nomrija ne iya taraira Bato irang ko sartunga do tali takaya me rabukia na matanggali kisbango Dataya ni ra politika ra salay balay kya ra bole ni o ira email tarak sarang aberto na minista immigration yo sala ko ni no kita un tampe pata sarang kita uta kana appointment rawa na non da redir na MPK do talangan nunggu wasala marama na ita saro tanan no ta sa hali bunang on ta taru baka sala cek nga bakali baka kay biti hir sarat tola pamain lantai ni tumba taru baka sala bir na MP Ira kaya doon na ministaw kilao, lako nono puni pola kira lako ngabi nono puni pola, biura ni appointment, kito maintan. Nona lako mai lako sartu ngame ni bamba ni bulma kau lebu tu ke ni to MP, nona lako mai sulu sartu ngame ni cowboy. Au na nume me batri pis mai se apa, na non raving karai bo ira non ta MP. Ya, doon na pon nuo bina kamenda mera support ikenda. Wow. Nakatalang talita ka na nito ko na maya na namunin daw taro baka tataro limo na kausa nga mo kila kung ano kino marutakin na namuto ko na maya ni chiko talaga na namun ro viwo say talaga bako beauty ni tiko na laptop na ngwala ni kin na Google na type pataka ni kin na bitu so do binakata ni ngwala ni tuko talaga satu na mo na libo-libo. Sang talong do na ulumban. Siya ba? Ke ni retramate ni nongo pakai tebi juga ni kuah na kaware veti kue na linga na global map
Gai tuku ni ngamay, nalinga to kang gore, nalinga ni kaluin, tambi tu kyo no buro-buro. Nam tip ni linga gore, to kang gore linga mo sapa ngango, taray buro-buro tu. Buro-buro, kontrol taka tu nakalo, kaya unang kukal nga, taka to nga, taka pangangkol pa ng telepon. So na nga, nanindu sa apa kasalamayo, taka mamayo, to nga na key points ni kapasalamayo, may sastak. So sa nga ba mo, sa narasa rin ba, may nakawasa nga, ko may bananduay, may wasapira waibe ko mo so motundo na 500 doon doon 500 na karon yo so mga banatol sobro ka 500 Saranga. eh Iya, saranga. Rede na matataro nangon na matataro kin, tangole na mo na libo-libo, sa nabilao, sa tumikin na itutuk. Ni orto na matin to Australia, isang tal doon na kaya buntag. Kakir cinta kaya ka binanon roto tambana, sa biuken sartunga, na mo na libo-libo. Sa kaya bo nga okenta, na italo no, may italo tikin na bikenda, uturang na ita, rato selos, sinitenki, sa ambo kami rin din. Ya, umanda nga na bitalo ni ko, makawakilachi ko, nantuan ba ka na part 2, kaya nantuan ba ka na part 3. Nakera kami partu dar, iya. apartung ko sa chiko sa ramen ako karo sa bulkan 5 goni sige di bulo ko sa subo stal to doon din ito tiket tao sa la ko sa Wakadua. batangan take a break tau sa may garaban to na itabi to yali may bito na embaki tu na itabi me to na lingaraban tale na bupale na panua Bene. kito to torangan to na break lelenggo chini nga na singa Eh. ito lako nga karo sa bulkan 5 kito sire ki mada oro chiko dalay Oh. ba kabini pinakataka nga na kain tambiw ko no may kina sa may rawa Sama ya. saro ni tantola ya ni so ni tuwa itu mendali karablis tale na nanta panu onto wasi apa kali bana singro ni dua bakan dua na kauti ko tani mai ya na panu bola kau bula kina o panu wili kina enda na kai biti ti ko nga ona len no me abusa ti ko nga ona len no matanggali ti nga no mo len to ko ti nga nakangan to ka baka nung itu buto ba ya ula ko may care to may biu kaya na biti na ni raw na ibola una leso talen blata na nung kupanua au pinakata muna lay baka nga takatale na leo nakasaraw ini kaya mera lay baka torda kita lang akin na nawekanda. Iya lah sarana. Ya bikin ni na barong ti kumay. Patu. Sana siya masarti nga mo ka na na nonokoro. Sana ba na matitiko keda na karusulu kilim lisinga. Sarto lang ngole bako bitaman ya na nonroto ngolo-ngolo ibi. Turang anita. Au sambo marong din. Au sana nita kachiko ni daun na siya mayani. Kira-kira tiko binom daun na mena bibaw daun ito kumay. Niyo sa ndoto kong peka na nomu veleti kakak na totoko minakoro. Na Rose kai na kota kai. mulut ya kai bibiria sa nama nama tujukin ni nama itu manita na nomu lital no turang nita bina bali besar na nomu lomosoli do kalau nggak titigo baka mata bubali Napalewo marambuni wai maramana itana no muni ngauna. Muni soli tu na no muni ngauna no muni au kem do baturang be wetini na kena tarai daga tu kena so na ka menta wasia ani mera talengani retigo binaka kena na bekanta. Paka binaka biturang matanggali tutua skel dale te tubona bina balewo na biba ka unge ti ko mai rau kena na bitala nongo en dua na tiki ni no mundo bi paka unge te na runun dulu roso bulu rua sama imbase ko tu gua dora buana sama itu ku dia tal tu gago ni na rawa ni bakati ko na numunin raw daw bibo sa gibo kabiwakan na ba na numun raw daw tora na kisi ni protection visa ikim mami na may tunggo Australia New Zealand na bali na numunin nga una sa lola masarito ni bakang BNB bi tadingo be na torang num daw to tubutum ni Len Valley na taman to nangwane lola masarito ni bakang BNB na puno ko torang ng bukin-bukin. Dan wita kan doon singa sana levital no go sana leza ka na parante na sto bisun. makan dua erau saranga erau da kereta na bikandel da bikenda ore ndora kwa endendre buana kalau bina bali besar na turang we kangu kema mi mata lau na baka bina kaseng bau chukana menggoi yo kero kilani kito kilan na biba kalau ngata ki se lebu tal tu mata munrau bikem do baka mata bubale tigo na kem royanga Australia baka tanga kin ber to na chuk mena kor erna maro baka lebsar na mro na mundo na boya baka mata bubale salolam sarten vale bikem do Samala bali maraburu wa ini kalau ngata tigo takai bitar tar tigo takai sotale na ngona ngasa pa katara kalau maganda sotaya. amen nak vale Naka besar sa lebu. Anak. iya laka numar toka Iya rak mo de. Nah, naka.
Sabi kami ni namarang ti kumain sa totokan din na nabitalo no kinanonda turang bulan to kay na sing bilang ni korat si Lucy ni Tenge siya masarti kumain na boliku kay kun sa landia na buno libo Australia tamaro ta kana non to may tala no ti ko baga bitaman nan render to la ko ruma non to may solberto na protection visa yan madaw sauti sa may solberto na permanent residency visa Australia na kan rendre weekenda na tamata vorrei dona qua e rendre wana kaloli bungo ba bini bina ka bikim ni kere na nom ni sema tiku mai e na bitalo ni kwa ni kalonga tiko di baka de binaka ni wade